Kupon ase se nenso wahwe yen so amade akyen yen ye keten na so na kwan a ye fa so daaye kwan a ye fa so a ya sori obi anim agye ono awurade enko a enti anope ye da awurade ase yen kwan ahoden eho na wotwe a ye hya ase ye mpa ye ne se ono awurade no a wode yen betwa wode yen benante obewo wa ye benkum ni nifa na ye ho amasem ye nyuma pa ahodo so na ye bedu fia ye de aseda ama otwedi ampo nyankopon no. Of course, it's a brand new week, a brand new day. ADEA AKYE ABIA kakra ye guso a ye koye nim. Solomon ese ampara achira sem wo ho na ontwa wanida so no so entwene. Ampara achira sem wo ho na ontwa wanida so entwene. Anopei minima de esi wani so a wo hwehwe. Minima de eda wakoma so a wo bo ho mpaye. Nanso ade ba kon na minim se obi bia wode na hoden wode ne re ene nani ebeto awurade so se ade we ye damakoma so yi bosome beko na wieye na wotwe beko na wieye afi beko na wieye no na mensa aka no awurade beye ama onipakro efise. Expectation is a very powerful force that precedes manifestation. So don't enter a day aimlessly. Don't enter a day carelessly. You must attach expectation to a reward. Anopei dia me pesa no kanie. Anopei me pesa oti ase se. Menwura edan mu keke. Ene ye dwoada ye hye na wotwe na se. Ede ya wo hya ase no. Men hya ase keke. Fa bibisi wani so. Fa botaye bi to wakoma so. Se na wotwe we na mehwehwe na wotwe we na simani so bosumi we na mehwe se mensa ebekanti anopa mi bisa wo se bosumi ede ne da wakoma so na wotwe ide ne da wakoma so afi 2025 ede ne da wakoma so a wo hwe ni mu se by the close of the year no wonsa ebetume aka anopa. I have come to tell you say expect great things. Expect to do well, put in your best, and expect God to bless your effort. This is how I welcome you to ADEA AKYE ABIA. SOMPA 101.1 FM. Ene dafofro ADEA AKYE kakra onyame adom baabi ode yen aba bedru nie ma yen fa asedama 21st clinic wo me na so ya sene se na wotwe a ye hya ase yin so yen fa ADEA AKYE ABIA dwumade emrel wo takwa wo mo Roman stores no nhwe animu takra de wo mo ho mo Boase wo mo Accra Tantra Hill Runabout wo mo Kasoa wo mo Safidebi so ni dwabo so aha nyina kwa behunu wo mo ye ko bono ne napu ye de a wo mo ato apete efiri nkuranza kosi wanchi techima kosi sunwane kosi brekum aha nyina wo mo ato apete na asante maimu nso no wo mo ahwa overseas ba bia Sompa FM ewo no eho na wo mo ewo okwa obeko akoto wo mo wo mo na so asena me de ADEA AKYE ABIA dwumade abro enche ye befa ye futusam ye wie futusam no pe ene ye beto aso akofa enkomo weather report ebeba road safety tip ebeba ye mines adwuma anopa de na ye mines adwuma ye mu no ewo sa ye hwe ne ye bema a mining tip ewo ha enuma ne nyina betumi aboa ma brabo ne ahwe ye atume akoso ede amayem. Apart from eno yegusu kakra yekwe no nsiabo a yede de aka nyina ebeto aso ede amao. Of course it's a brand new day na midin ede OWOAHENE ACHEAMPONG enenso onyame ya adom ama de pa akyen yen yasem nyina ene se eyeden yara ebeyeye tudie nyagidie ewo awurade mu na fa hoto awurade so na fa wakwanhye ne nsa na ka wasam kyere no na awurade a wode wa hya ase afi 2025 ebepem sabre no ono ana ode obetwa. Expect great things. What I say now watchi expect great things. Bosumi expect great things. Afi 2025
expect great things. Expect to say Erade obeshiraw. Expect to say Erade beya wo ye. Expect to say Erade do wo mabesi ye. Expect to say Erade bebo ho ban. Expect to say ade bia da wakoma so no Erade ebeye ede amount. Enti expect great things. Don't start the day aimlessly. Don't start the day carelessly. Yasama yede ma ene anope na yede abie dwumade ano enie efise yede yeji onyankopon edi ade nyina emu style bia bi yeji onyankopon edi makanisa mawie no yemfa anope yefutusem tietia na yentoaso enko ye ne ba just before yebefa afutusem no anope 21st kenekese na dokotafo ne nyina atenase enti hwehwe wo machi akwan na yensaw yade makan kiro dada se TARKWA 21st clinic ewo Roman stores no nhwe animu abrosan na atene ho ewo ka kwan no efa ho stores no nhwe animu no abrosan green no eho na ye 21st clinic 0540 311 311 0540 311 311 na wafre wo mo ene wono adinkita ho yemfa anope yafutu SM a word of motivation just for your learning, just for your growth, just for your development. Entino enye se bia yenim nyansa esene wo nya se bia ye wonim de echen wo ba ye kasa ansem we ye adom ena awrade de adom yen for your learning. Entina anope enso ye dru na anope de amede ma no eye very brief matudin say the tables will turn. The tables will turn. Eye denya tibiano ebesesa. Abrabo ebesesa. Anamontuo ebesesa. Nkutahudie ebesesa. Entino tibia bia waduru mu ene anopei fasha wadwemu se the tables will turn. Wonuma wosere wo afi no. Obehyiawo na wabisa wo se eba ne sen ene waduru mpempen so a wadri womo ekasati a wo no womo enyina womo ne beba abedi ho adanse eno ntina no pay make a chero say the tables will turn enti ma woyam hyehyew ensuro nema uhunu obi a woye ne papa na odi boni tua wo ka no obesan ababiem obesan aba wo ho ebiem aba abepe wonsam mmoa wonuma wogu wanim ase abosom nsia atwamu wona egu wanim ase last year womu nyina afi womu a edentoma besefam ama wanante so efrise awrade aye wo yie efrise awrade apejao efrise awrade ama wo han adadi na wo benante wonomo entoma so wonuma otwitwa wo 19 ewa adwuma mu ema yeyi wadi efre adwuma mu womo ne bekọ abonten akodi ho danse se uye onipa papa wonuma ehwema wa wade egu ye no womo ne bekọ akodi adanse se na wo ye oyerepa anopei mepesa wote ase se the tables will turn emre ebedane enema besesa enena yesere wo but ochina yensere wo biem wona wodi watem wonuma na obehyiawo na wa praise wo womo a odi watem enora no obehyiawo enne na wa praise wo. This is the doing of the Lord enema awrade tumi ye no ebi enie. So this morning enku ho enya ho bone twen awrade mre na the tables will turn. Things will change. The tables will turn. Epono no bedane. And then a yesere wo. Ochina bi ubeye ye. Ochina bi ubejina ye. Ochina bi ubenanti ye. And niema yedesere wo eneno. Ochina ni nyina no emma ho ebiem. Enka hoda. Wonum ka se wawie. Wonum ka se wawie. Nanso ade ba ko amepese wo do owure na ugidie hyem ni se wunya ntofom wawie yenya maaye eyo nipa na adwensa
na Awurade de wonka bi nea yɛka gu so nyinaa ɛyɛ nipa na ɛka na Awurade nhu no saa Awurade nka bi sɛ Awurade na ɛka ɛno na nka ehu Awurade na ɛserewa ɛno na nka ehu na sɛ yɛ nipa na ɛserewo nko ade ɛma wɔba mu na ɛyɛ den yara sɛ Awurade te ase yi wɔn a ɛserewo no wɔn a ɛbɛba abɛdi ho adanseɛ nipa gu anim ase akyɛ nipa sɛ wakyɛ nanso Awurade onyae wo mu da Awurade da so kita wo mu Awurade ekita wo mu ti Isaiah kan na no sɛ woda yafunu mu woyɛ mogya to akora no na ɔno Awurade nim wo na onim nia ɔde wo ɛbɛyɛ anopai sɛ wo ne megidie bɛyɛ baako a afei na nneɛma Awurade bɛyɛ nneɛma kɛseɛ de asonti bi da de ani hunu bi da afei na Awurade ɛbɛyɛ na kɛseɛ ɛde ama wo enti anopai ɛma wo yam ntu ɛnhyehyɛw ɛma wakoma ntu na wɔn a wɔsere wo no afei sɛ obehunu aprezew wɔn a odi wo ho tro afei sɛ obehunu asi wo nti ase nneɛma a wawade egu yɛ nneɛma a wadwuma hyere wɔ nneɛma a yɛtu wo firi ntamu hɔ nneɛma a yɛtu wo firi efie no mu nneɛma a yɛgye kaa no firi wo nsam mesɛ ɔkye na sɛ Awurade bɛyɛ ho sɛnkyerɛne na saa nipa no obehunu adwane akɔtɛ saa nipa na wɔno yɛ wo saa no obehunu adwane akɔtɛ fi sɛ ɔbɛkɔ akɔtɛ baabi de ne nsa atua na no aka sɛ hye nipa sumasi paa nie weni ne Awurade timi yɛ Awurade mo a onhyiraw na te aseɛ sɛ ɛnɛ na yɛagye wo ka ɛnɛ na yɛyi wɔ adwuma mu ɛnɛ na ɔbaa na gyae wɔ ɛnɛ na bɛrima na gyae wɔ nanso adeɛ baako ɛnam nim ne sɛ woannyae nea wokita mu a untumi nsɔ ade foforo mu enti ɛtɔ da bi a nneɛma bi ba yɛ kwan mu for our own learning for our own good enti no anopai mafutu sama mede ma unie enye ho bone bia the tables will turn anopai masam nyina enie yemfa sedama 21st clinic na yenka wo se ade akyea bia dwumadie e wo sompa 101.1 FM so enie ba bia ye drip ye behwe sedia ewiemu ebesi aye na ne ye hwe ewiemu a na yeguso ka wo se ewiemu a ye hwe nyina no eye nsusuye e na ye de ma wo enti ye na ye ho emra ya ewiemu ebesi aye maka kire say eye predictions na eye subject to change depending on the movement of the clouds no ebetumi asesa ebetumi so abamu said ya etenti say sesa just know say eye predictions near SOMPA 101.1 FM research team no aboa no ede amayen ena yede tudwe yenhwe na anopai yenko yenim ena anopai se wo takwa ne mpotamu ede a ene yebehunu kusuye no kakra ewo wiem afei ene awia na ebebo no ano beye den pa awia no mu beye hye na emframa ebebo no mframa no mu beye hye indi yebenya a cloudy very warm and muggy weather ewo yentamu ha with little rain ene pass ensu na ewo ho no etokura ento wa bebrebesa ebeye finfin ketenkete bi ena ewo ho enom ewiem hye no ejina degrees no aduokono baako anwumere ananadwe ebetia ba aduoson miensa afi etwamu sabre ya 9th June 2024 na ewiem hye ewo takwa ha no eye degrees no aduowotwe enso anwumere no ena eteba aduoson enwotwe ensu ewo wiem no ye ohanchemu aduowotwe eye miensa akwanya se ensu beto anadwi eye ohanchemu aduonu enum ena awiei akwanya se ensu beto eye ohanchemu eye aduowotwe miensa kai se
sa mmoboso a yɛde ama wo nyinaa no SOMPA 101.1 FM research team no ɛna ɔtena ase a wɔn ɛboa no ɛde ɛma yɛn na yɛaka kyerɛ sɛ ɛyɛ nsusuye ebetumi adane depending on sɛdeɛ ewiem di adane no nti yɛnhyɛ ɛno ɛnso yɛda mo nyinaa ase sɛ motie ɛno na mahyɛ no nso ɛde ama yɛn. Aha ɛyɛ SOMPA 101.1 FM yɛda mo nyinaa ase bio yɛsan ma mo akɔ aba na ene yɛkɔ yɛ adwuma so yɛyɛ mindsefoɔ na kwan bɛ na yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ yɛ ho ban ɛno nti anɔpɛ yɛma o daily tip kakra ɛwɔ aha ɛnom sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛma yɛyɛ ahwɛ yie ɛwɔ yɛdwuma yɛ emu na yɛtumi akɔ aba beduru fie ɛno nso no yɛmfa aseda ɛma ɛyɛ SOMPA research team no wɔn na a research ɛde ama yɛn na ɛnɛ dwoada yi sɛ woyɛ mindset adwuma na okɔ adwuma yɛ a deɛ yɛka kyerɛ wa ne sɛ protect your life first. Bawon kwa ho ban kane gold bia ni ho a esombo echen won kwa enti wo kwa adwuma so enedwo dai shara se obehye wo helmet obehye wo boot na afei obehye entade a ema ugina kira obi ehunu wo mines adwuma mu no ehu kakra abo a ye bubo no bi betima afiri soro aba abebo ne ade mfidi a yɛde yɛ adwuma ne mu cars ahodo a yɛde nam no eni nyinaa no ɛde yɛ nkwa to asaneyɛ mu enti no ɛwɔ sɛ wobɔ wo nkwa ho ban ɛnneɛma ɛbɛboa ama wadwuma yɛ atumi akɔnkan no na wadi so pɛpɛɛpɛ sɛ woyɛ regular mining ana illegal mining irregular mining no ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ daily tip a yɛde ɛma wo ɛnɛ anɔpɛ Monday morning June 19 for you to start your day right. Enti no yɛnhyɛ ɛno so ɛnsom na anɔpɛ yɛhunu yɛ mining tip awie no sɛn na yɛakwan so ɛbɛyɛ ɛnɛ ɛdadua yi titiro ɛnɛ dwoada yi a yɛpie na yɛakɔ adwuma ahodoɔ so yi dwoada duru sɛ ya na kyerɛ sɛ yɛate asim a yɛkɔ adwuma ahodoɔ ɛso na yɛpɛ sɛ yɛkɔ na yɛkɔ ekode nkɔmɔ ehwe nkita ho ne ntotoya a ebetumi aboa ama bibia etumi akoso ede ama yen ewo ho na yawie nonsia bo a yebefa nonsia kasebo yewie nonsia kasebo no pe yebetoa so na yede eye Ghana today so abro yewie a sport yebeba befa wadwen kyere no number na anope obefre na waba be kyere wadwen eye 0260 196062 0260 196063 sa number mienu we na no pay yede be ye adwuma enti no na wafre wabaso na waba abekere wadwen kama ewo ha enom na anope mepacho se wo pe eye internet ede aye wadwuma me kanfo eye Starlink internet services ede amount Starlink for internet a womode aba no internet a ewo speed pa na ne speed no achie no nso no ade se 24/7 entwada enframabo ensuo to awia bo network no ginamu pampen te se abele aba no enti bibia ehye ne kwan mu eye afi nso wose yemfa nto animu ese ba bibia wo bia so oye obi a we active pa ewo social media so a ene na ebeboa game center for mu hia bi we video calls wo hia bi afi baby to say offices ahodo schools ahodo churches ahodo ne enwumanyuma ahodo event center ahodo nyina mu hia Starlink internet services ewo speed edwane ankasa na etimifa nipa bebre enso package no so ne bo onye den eye kuma bi ubetimi anya bi ofre ye anope sisi a wo mo beba aba beye bi ede amount enti no o de yenhye eno enso na yentoa so enko yenim 0500 050 853 ye bo modern say nanka ye beko
National Road Safety Authority na enema no nyanto mu ntino yenhwe da ubomu amane bokakra ewo ho na afe ntentem so a yentime entoa so enko yanim ene anopei se okoda ubo emu a yewura Kennedy ohene Japan ene ka say or say we don't recycle failure in elections. Ken Japan warns MPP. Ura Kennedy Japan nasema oka nyina ne say NPP ekuo bi a so okodi animu kogina kopere bibi to say mampani na anko ya yenso so so biem we eye akutie bia no enim ni wura akutia no onim ni a ode se no na otoa so abeka ye say owura aduboahe afi 1992 NPP for ede no call akono na anyeye no woba bio no wo de no esi nchen kofa nea obetumi aboa wo mo okane saa na okande esi so pain se owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wode na akodwa baako anyeye enti no yamo ne Galloway ewo ho enom ne de a ode ato edwa enonom. There is no money to work. Minority protest, budget delays in parliament. Edom kuma e wom na hyebedwam na anu fiare na obo asemi so e kire mu se okom na hyebedwam ha asoye hwe o mansi kasem so no wo mo boapa sike se ekom na hyebedwam no wo mo teso ye mpese ejam amam na hyebedwafo adwuma ye e wo committee atena ye mu no ayeden ede ama wo mo eno so e wo ho enum. Fuel levy set realistic timelines with OMCs for implementation. Tax analyst to GRA. Obia unim sadia ye pensem eto ne eto GMU. What they atuja say GRA for woman ne eye OMC for no oye marketing company for no nyina no womo enka emum na yenhwe sade be ya ebetume aboa ama bibia etume akoso na ADEA ebeboa ama entotoye enyina no etume akọ enkan ahwe sedia enema ebeto ne kwan mu edin wose yemfanto wanim se wo motoa so ehhehye enema ni ya ebema wo mo etume age ekwan no. Efia kwasimintim 43-year-old baba found dead inside shop. Oko efia kwasimintim a yese owura bia wadi mfinhye aduanan miensa oye baba ni ade chinye na wawu ehye ne barbering shop ho enom afi na hwehwemu ekoso. Kentampo fire gut mechanic shop destroy 50 motorbikes others. Oko Kentampo nso a ewo bonapueye na amanebo kire se ijabrantam bi atoho ama mechanic shop bi ewo ho no moto mako dunum ni nyina ahye ajapade pempran kuma enso eka ho ebi ewo ho a ebetume aboa na bibia etume akoso entino ne de a ode ato edwa ewo ho enonom. Interpol read notice. Oforia tax lawyers left OSP with no choice. Edem senanu na ekase o say oro Oforia ta ni ha na lawyer for no na esi na nan emu wo mo ne OSP nkita hodie no ankosa de na yose ekro enti no na OSP ni bibia beye kan say wode papa eye kenoforiata ebeto eye Interpol for a list so eno ewo ha enum. Fuel levy OMCs reject sudden roll out, demand June 16 start date. Womo kire say OMC for no kire say yema womo June bosomende etoso edu ensia na womo emfanhyase na animanimu ya de ontumi mfa ebo mo no enye adwuma. Ade akye bia adwuma de ne ha eye sompa yenkofa no nsia kase ebo ye ba ye betwa so afi ha enum. Good morning. SOMPA FM. Aha, SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Memamunyina Chi.
Ebron so se de sompa kasebo esomo na sompa kasebo nso enam kumase sompa ai wo kumase 93.1 FM ayiko FM so e wo kumase adamfopa radio e wo Paris sompa sunyane efa sompa takwa nso ekuram sompa tachimai wo nso ekuram dendende ene sunyane mu nyina ne nkranza wo nyina somo a wo efa nonsia kasebo yi na nonsia kasebo ya de esomo no ye come say nana KJC company limited de kuoba simprimu wono ena ebo ye chidom na ekuoba simprimu a wo bo ye chidom no eno ena ema sompa kasebo etimi edimo sanso ena se wo hye no nso biem se secure sanitary pad abama ema enya hotoso no wo nso eje na baba enti ekuoba simprimu nana KJC company limited anopa no nsie kasebo ebre no ena asono ensema ye de emma mo anopai dedi mo akotire no ebini wano mo de atodwa kire se aba yeto no udi ntwa sabio eni kwanse ye san so bio hwa na eka asem wi Ghana Revenue Authority GR4 de atodwa se fanwo bo no asesa sada na Winneba Forestry Commission wano mo so de atompanimfo ni se yema wo mo koto a obi fom e wo forest sese no a ebedi na asem Ghana National Fire Service ebo modern ema ejebi eto baabi wo mo ye ho adwuma eba ne sei sada ena penimpe bi de ato asuafo a wo mo kotro bi si so hwenim e wo de nkyira se wonyere won ho na wo da akyehye wo no mansem na Tree for Life project a yesisi nua no Central Region so wo ma mo so Forestry Commission din nsem bi atodwa afi yewura Kenneth Ashigbe engineer ona wo no maboni din se Ghana Chamber of Mines one more see you. Ensem pi ka we no ho ne de somo se kasebo e wona na KJC company limited ko ba simpri mu no pa no sia kasebo a secure sanitary pad e je na baba ye ne de kasebo yi esomo anopai e ye me akosia ago abowaje wo betimi afrem yakosia nsra me ne me doba triple a mine e japia apam dada SOMPA FM ye to akasiebo no eso Ghana National Fire Service for ebo wo mo ho modern pa adwumaso ne adwumade a wo mo eyeye enenam soma ejabia eto ye ewo bia bia ebe SDA Church wo Kentampo wo bu no East Region wo mo de wo mo nan esi forma ne ma eda yie wo mo gi ni pankwa eje ajapade nka fi se mechanic shop kase bia ewo SDA Church wo Kentampo wo bu no East Region no wo mo ediamia wo mo chem se memenda najo and omu se eja to ho etija to ho no manfo cho mo ho sente abadam so omu kwa kwhye no omu sia no kwan nenso omu ye ya na enya adwuma ena dumjafo di mirika tente duru afa omu duru ho a wo mu hye de nenso motorbikes maku num de eja to mu e ma ne hye fufu pounding machine yi eno nso so eja no hye no nemom enipa ena eni na wuo enam Ghana National Fire Service amanebo eni anam otu a wo mu tu ye nti wo mu chem se wo bia empra and will be answer so enwu na de enam so ma sa mechanic shop kase no wo Kentampa e wo bu East Region na wo sem say esi ye no omanfo nima ye hwe ni mu Ghana National Fire Service edin kranham omanfo say fire extinguishers no obi anya bi esit ni titru mu amoye adwuma wo mea na timi aboa ma eje bi mpoto ba bia mo timi de manamon asisi yi nyame ene eda na se se okra bia nto na ye bodu nje adwuma ko so won maba so pa na medu wuram e wasante mampon na wotwe awiye ena da sebre wo sebonsu ya na wonne mampon hene ne doti yi no won moyo edisi na ase ena kane asen central mra hye badwani yewura kan akwampre kwa Japan wo ko bie na ansa na won mokwa akwache wa yi ase no ena wone party mani bi edi ahia eho ena wode tu won mani mu se aba yeto ewo my Ghana mu no se wormoto aba na wuni udi ntwoteta ye ohwia enye yi a eno no nkyere se bi yehu mobo ne yensanfa wonko bio na saasemi na hwan no wode emu no wo ba be kyese saade na ebisi pen ewo so na bakose mu bra yewuradu bu ahen wo bebe gina sa frankatufo na wormoto aba wie 1992 wodi ntwopa na no eden ewie no 1996 wo manto ano so ene ede yewurakufo baaye na de ma yewurakufo se wo mo san ma no ko nimpre nu so ne yese 96 wo no homoden pa ene ma 2000 no wo mo san de ne baaye saasam koro na bito
kane mampani na danko akufuado wono nso ne modern ba wo boy bra wo pem ko nanim ntina wo moto ano so ne momudi ntwa ano edin a abakose mu no eni kwan se yeto aso 101.1 FM. Yenina yetie sompa. Yenina yetie sompa. Die waguo no eno na wutwa sompa. SOMPA 101.1. SOMPA 101.1. 101.1 FM. Yenina yetie sompa. Na wakasa wie na ebi no mo cha se babia wakeka de se be ye keka ma mu ne ye keka ma dampan wo hwa adaji mahmud baumia na waka na asemu yi yo ye to kase bono so ade hye wo sahwi ahyem en wo bibia ni anwea so bekwai municipality wo mo de nsem bia todwa e wo western region wo mo so wo mo bre wo mo bre nyina ene se ade ba ko ade atete abro mo se Ghana ha obi enim se telecommunication fo adwuma wo mu ye obi atelephone odi ye adwuma obi afra busuanfo obi epe data no odi abrawo se de nkrofo asom wo mo hye sompa e wo sompa 106.5 FM akra e wo YouTube ne Facebook wo mo de wo ntimi nya ne saa na sahwi ahyemfo mo so o mama ne hunu ene o mabe ne die nyina ne se wo betwa ho se nta ye den wo ye kɔ no a enye yie se wo be se wo ye kɔ age se wo furu dua na edua nkonkomu ko gina ho ansa na watimi afre obi wonya network no wo maka wo monte ase na no na obenpon kwa me yebo a wono nso so wo ye ohene e wo sahwi ahyem wono ebo mmode a na wone nana yawmanso etwetwe nkomode fa ho na na ebo amane so telecommunication for no so momo musu kakra e be be aduru dia no ode nana yawmanso Edia de Sedia to Mampani, His Excellency John Dramani Mahama, and himself additional bread. Na 2024 campaign promises now share no a business or Besham Omania police station or Wombanya and Sue and a network connectivity. Almost bet me a from man for a year. It will be a Mampani Mrim, not one found some Mawomo, not one soon to be in Frewama this year. .1 FM. Ene na ye transam no so a channel so se na na kojoje si no nsi abre mu kase yebo na ye de somo endpoint homeopathy clinic eta akire na ye de toawo ye ko mfimfini mantamu na mfimfini mantamu na forestry commission pani a woda wo no no ye wura ofa eboafo ade tuma mpani John Dramani Mahama ni mu se e ba se wo no mo de wo mo a afanyansa kwan ewura ka ebentum na wo mo di nsamone wo kwaye no mu ekokoto say ye ni wo mo asema na mo se de cases ne na dodo tie na wo mbedi ka kwahwa wade se ma wi ansa na wo ma ba nsem foforo so nti no ya ma se de wo mo pen wo no wo mo nya ne ntentem ne se hunti wo besre se wo mo a efa kwan bi so no wo mo se ye kwa ebrentuo no wo mo ma wo mo court foforo kura no wo mo didi wo mo asema betimi aye ntentem na adomaboa ama se de atemu no ebekọ no wo mbenya ne entam so yewura ofa eboafo sansemi no wane yenia kwakwa dema ena edi nkomo bra na wo mabokutu ewo mfimfini mantamu na sabre kono na nye ono nko na wo ho na wo ba pa Margaret na koma wono nso ena ye Gomua East aban krache na wono mu nyina wo hobi na ho na yewura ofa eboafo edi asemitu na nse wo pa asama ka kire nyame a ena aka kire mframa enti wo ka kire ma Margaret a se tie bia mampani ebeti yewura ofa boafo forestry commission winiba na yewura ofa boafo wono ede sansemi eto so no memi zuzu say forest nya ya court
because sometimes we do be court as soon be delay the more na it delay na and confirm be ho na agegu to say I were court near the emra na yeduma within 3 days near deciding the party fee and a punishment no so emu omre say ye hye na mafoforo say the be ya ye chi obi near delay with him and na here e be man confirm so asuru say omo so be man koye bi we say the say be boa. All right. Me who video ni ano hye say be wa budua ba ko e be wet be 100 Ghana na mo atua be 3,000 Ghana. But this at the end of the day, we will say you na koye no fa so bi amaso. Ana say e betumi do wako prison 2 years. What say atua fine account we dey tell no be boa pa. Roma Ghana for dey say e say edua etwatu a nipo etwatu bi. Ndi nya ye mo enua na yedua no ho ban. Enye forest for nko adwuma because ye nko aye ntimi ye. It is on mamu ni nyina agitum say enye say be say kwaye no. Ni ye nyina ye ni bre say be bo ho ban. Me gidi say ekekegutwa na be kofo. Na yero fa bo afokasa wie na Margaret na komonso e de to so ache se wuni se wunya twadua ba akon e wo kwaye num na mmra so mu a wo bedua du eno achi foforo e ka ho nso kra wo besan so atua ye fine e de aka ho ya bo ye to kase bo no so na yakoye ni mu a Ghana Revenue Authority GR4 e de aba betu dwa se petroleum product ahodo ene de ya eye June 9 no omo aye nsesa kakra ensesa wo maye wo mu ye sa 1 Ghana cedis aban se wo de ba be adwuma se de be ya dum so ye betimi de akosa okon no eti se rate no ye de atoso ene de ya ena eye adwuma prekope ATF tariff interpretation order number 2025-003 enumu enasa amendment act no eye hyehyeye no wo mo ede ye adwuma na ensema odi etu dwa nyina ene se Ghana Revenue Authority Directive no wo mo di niema nyina asisi ye se de be yo mo behwe na eka eda fan wo so no ye tu ho na mo nti se na esitie motor spirit ye super petrol no se every 0.95 Ghana cedis aba 1.95 Ghana cedis and a diesel and a marine gas oil foreign no na 0.93 Ghana cedis sa 1 Ghana cedis na to so 1.93 Ghana cedis and a marine gas oil local one no na 0.03 Ghana cedis say and penifo chem say 0.23 Ghana cedis heavy fuel oil or also so residual fuel oil no and also every 0.04 Ghana cedis at the 0.24 Ghana cedis and partially refined oil and also so every 0.95 Ghana cedis or more they call 1.95 Ghana cedis liquefied petroleum gas eternity kind of LPG na die ejina baby ejina 0.73 Ghana cedis eti benefit chem say impose a wo fa no ansa na memenda ebedru anasa ene ebedru a Shannon say a chef for Friday diabano and no one normally be ejuma way and Ghana Revenue Authority edia to just say 1 Ghana cedi levy no say aye juma and ne econo sound to no and o mine no koto fangono obeto ne pepepe enti aye pepepe no ma wo mo mfa nkomia pompe emma pompe mia petrol tank man nkomia man for boto na ye to ansam no so a medu wura de nkyeremam na de nkyachechewere na meko na kwame nipa otoso mienu wono na ye ohempopra wo ho wa ya ade bia kama esa amanyofo na nanka hwe wo monim se wono be sa BC so hwe a wo mo ba betwere asuafo no enkrotam be sa nson de watimi adoma boa pa ma sukuso wo ho no wadom ahye wo mo eden na wasan kasade a kire wo mo ntia kande a wono betwere so hwe no ama atimi adimu wodi adom wo mo ewie no wotu ense wo mo da acha wo mo ankasa nsem enehye nemo wo mo ho se wono da acha kandifo ya de wo mo ye bia no wo mfiri wo mu ene wo mo ade nyina enyere wo ho ntro so hwe no eni nkunim enhye wo man na ni onyam ena afi wo no mawofo mo fa bibi nsimani so mo fa mpanimfo bi nsimani so se wo pese mo nsoma brabo no edu saa go your police for your lawyer for your immigration for your nurse for your doctors your businessmen are o mo so nsam wo bi a o mo firi ko bi e mo no mo so tse mo a yenso ne tse mo a na nyame ya adom ne yenso aba bibi bi ye enti mo so mo fa bibi nsimani so na mo ntwum ho firi ni bone ho ntwum ho na bone ho o mo ankwa se mo brabo na mo brabo nye fe abata bia pese owo ne ba no mfaso ba ne so ore ne ba na hoho ne ho ba tan bia mpese obewo na ne ba sebi na wasei eno eye wo hena wo de nkyira kyekyewerɛ na kwa mini pa otoso mienu na nipa kasa wie ye no a na afia fosu akese
ya otoso mienu nso a wo ye chechere hema etu won mofo se wonyere won honya adwumaden eno achi wo mokwa kwotro so hwe no mo bia nkonkotwe ne contentense so hodi nkohwe ne yonko de SOMPA FM wo mo nkyere mfiri wo mu na adoma aboa ama won ma ebe ma kan so no ehunu sampa wo mo yire won ho na twero ye na nkunim aye wodia meka kyerɛ mo ne sɛ yɛnsua deɛ yɛnim na yɛnkɔkyerɛ deɛ yɛnim na ma yɛnkɔfa apɔ biara ɛnhyɛ yɛ ho na ɛbɛwi aseɛ no na adane esu wo a deɛ wosuaeɛ no wonsua ne yie eti wɔkɔto apɔ dagye firi wo nsɛm afei wohu deɛ wɔnkyerɛ na ɛmfie bebree na wokɔdi wɔ sukuu mu no na akɔyɛ kwa wo maame nim sɛ wokɔfa adeɛ abɛfie na daakye wodi abɛboa no aboa tekyere man afei bɛwi aseɛ no yakɔtwa wo nsɔhwɛ nim nti wokɔɔyɛ a na sɛ wobae na na afiafo so akase otoso mienu eye de nkyakyekyere hema ene kasa ye na na kofi wo kalum ensemi won netoma ne ye ye to akase bo no so meka wo se na KJC Company Limited anopa no se akase bo na wuti wo SOMPA 106.5 FM Accra na ye ko ye nim no na Central Regional Forestry Commission wo mo edin sembia to no abo Olivia Bentel na Central Regional Forestry Commission asam ne se de ye friend no Tree for Life initiative no womo de beye adwuma no maduadua nnua papa na afi de ennua mo pese womo adua na edoso pa over 1,436,000 trees eno mo ba bedua e wo sa exercise no emu na eno na wo bo amane na wo chem se wo hwe a dwumadie Asin Forestry Commission ena asikuma Odobembro Akwa District Assembly ena Breman asikuma Senior High School ena Breman asikuma Senior High School no wo maka wo mo ho aboma mo de se dwumadie ba be adwuma Honorable Olivia Bentel, our District Chief Executive Officer, Edema Esikuma Odobembro Akwa District. Dwumadie na sene wo kyerem se nipa nkwa enua ka ho pa. Eti epese ye nkwa na ye bo ho ban de ade ba ko a esese ye ne se. Ye nhye ye manu nkran na enua ye duadua no. Wo mo fom ho nhyem na aboa ma o man na fa ntoma pa efra. ne prese ubenye bi na wode atete wo kokoo no sa wode nnua ne tete wo kokoo na ebua na kokoo no eyin ntem na ema no egisunsu nti ema no ahoɔden mbre na bi sɛ yɛn forest no yɛbɛsen ayɛ na sen agyina ne nanso dada na wetwa no sɛ yɛ de nnua ne bi esisim na yɛdua ediban wa asen kakra kakra gyegye na ba ma sɛ de adua kokoo so yɛdua de na yɛwo edua bia na de etum yɛboa nti kyerɛ yɛ gyegye na ba ma ansa na edua no etum na ayɛden etum na yɛ nti mekanfo ama obi asɛ sɛ mpo kokoo asinwie ne wa ndua na wode aba ne prese ubenye bi na wode atete wo kokoo no sa wode ndua ne tete wo kokoo na ebua na kokoo no eyin ntem na ema no egisunsu nti ema no ahoɔden mbre na bre na nti ndua ne de ebeboa yɛ mpa. Eni ayeti ye eye Honorable Olivia Bentel, District Chief Executive Officer ma Esukuma Odobembro Akwa District wono ene kasa ye na Asim Fosu District Manager ma Forestry Commission. Owura Vitalist Tan wono so kasa ye na wochire mu se Central Region ni yo mpese omudua na fi ne beye opepepe baako ene ye chire kura. Na dwumadi a wo mu ADEA no Asim Fosu Forestry Commission no wo mu ye Asin North Twefo Atimokwa district ka ho Asin South Asin Central Esukuma Odobembro Akwa District wo mu nyina ebebo dwumadi. Excellency, the President of Ghana on the 21st of March at Nkawye, that we are here. And the whole regions have been given target. Central region, we're giving a target of 1,436,510 seedlings to plant. And you know, Central region, we have about, so when we divided it, I think for forest district, our target was 595,050 seedlings. And you know, Asin Fosu Forest District comprises of Asin North, Asin South, Asin Central, Tumakwa District, Odobembro Akwa District. So for the past years, when the former government was there, you know, we used to do something we call Green Ghana. And since the new government took over, they've also initiated a similar program, which is the Tree for Life Restoration Initiative. And it has never been held in Asin Odobembro Akwa. So we decided to host this year's program at Esukuma Odobembro Akwa. So the purpose of this program is just to implement what the president has initiated. Eni ayeti ye Asin Fosu District Manager ma Forestry Commission Owura Vitalist Tan eno no wie na nana okofo afu yakwaye otosum ye kunti hene e wo Breman traditional area wono so de we etoso
afibia yedua no na yedua yehu ni sai na yedua no yakoso kohwe se ewu se esi ho na ye ni den yetwitwa ana se aka wura mi saa nti na sema o se me pen tumpanifo mani mini dware de yebeduo na hina na obehwe ma anyin afi na atosu abien odefo na sema ni se yeyina yehwe TV so a yehu se kwai no ebirum asai no na se ebirum asai na wo ye ganafo nti o se be ka kire forest panifo ni se wona wasai kwai no a wotu gold wo kwai no mi no mo hwe wa chi kwai na wo prison service na wo fa a prison for no na wo tue won ka na wo fo kodua indua no a wo mo asai no eni no ode afnas wo se be to mani Sompa FM we eni ayetiye na okofo afonyankwa otosom yenu a oye kontihine ewo Bremai traditional area na yete nka Eric Annan Central Region ene dia maneboyi ebae ene na yedasoa wo nnua kwaye ene emu agudi a eka ho na Ghana Chamber of Mines ena won mabo engineer Dr. Kenneth Achiwejin se wono ene meye chief executive officer emfama adwumaku no na appointment no bosumi aye wo mene de edikan ena wono mo hye se ehye na aye adwuma na we nyina mu no Ahmed Dasana wono ena organization no na wo hwe akire kane se operation officer na ni nyina mu no wono mo de atoso chese engineer Dr. Kenneth Ashigbe ni din a wono maboy no wo ba bebo adwuma eni ho kura e de akade dada no na ewo ho na emu na yewra Michael Edem Akafia Esquire wono nso de to so chese eba Chamber of Mines a Dr. Engineer Kenneth Ashigwe ya wo mabo ni din no se wohwe wone yewra Ahmed Nantoma ya wono anso din fufuro Kennedy Dasana Ahmed eka ho a wo mo ka wo mo tamba nkyira no eni ho ene beba ene nti wo mo hwe ani mu se enepa wo mu no se fa engineering no efa doctorate no ne eka ka ho nyina wo mbe ka si ani na wodi adomaboa ama wo mai Ghana ye Chamber of Mines no enkunimudi a afiri tetentre de ahwehwe se betumi adie no ebedi na edi akonanim Kasebo ewutie free Sompa 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no. Na nana baso ba waji wo Ghana ha no enye nwanwa fisa danse hu niema de. Emu alpha and omega eno no ahyase no no na ewieye eno no. Etimu nyina amfo mani nkyire hɔ ne ba cement ahodo, nails anasa nadowa plywood, building wire, cement, iron rods, roofing sheets. Ne nyina nana KJC Company Limited betimi aboa. General building materials so betimi abai bema free consultation. And then watching ye free delivery baby awokono mantem bia wo mu bia mu okasa busu se tam ye de beko ama wokwa nana KJC Company Limited ton safra se na djuma panti and na Central Steel for the outstanding services 2023 ebo na baso chain trailer sa chain truck ka ho church of Pentecost ho no kwa sorry na anu nso na safo no wo mo bo na baso se nana adansie ho ne ma de Ghana ha mantem dunsie ne nyina waje abosom ka so ne depo akase wo ho Ghana had the obi any wo ton dance won ye mo betimi ni wakọ competition eko ba simprimo nana KJC Company Limited eno ti bre kuma se ne nkran wo betimi afre 020 4355040 020435540 na wodem ye homeso ye ba ye de aka nyina ebeto so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase ba ko ho. Eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. E was painters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint e was 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Eh medo. Edra no pa wutimi to wo boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se medie. Mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi. Na medie me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Abua me ama sesei. Menu nso a enyunu anasa de ehia. Me se fimfim me biem. Na wo hwasa me se aye fita asas richa homa. Na ete brightens. Yas whitening toothpaste and the brush. And me di hwi me se. Enti na wo se efe. Na Yas Total Care Gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo num ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel toothpaste and the brush. Abuzuan chamfa. Se wo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about do be new? Se me feel London eko US. Na no crowd wo kura fa me gba mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi eko ba sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, me si wo ba aduma kura sre kane no a. Na wo do US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhwa. Eh, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua e no bia nfoforo ya o. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodwojasi eye bemaba e wo adanse mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about that so. Te se bibia e de hye adanse ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo du kodwa free. Akra wo yi ka so depo. Eli pokura se de no kra to nchen a. Wasa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wasa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebi so magazine road, head office no no. Wo bie depo kese so e wo da de ntam. Edwesu Accra Road, Femeswa opposite Alaji Celia, and Papa Meboshen, Tanoso, Breman, and Amanfrom. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in 21st Clinic, yes, Sciatica expert. Sciatica no, or nerves never to us and if I was simu, never on Nasia, Bessia Siacono. Say, I won't teach him and not any friend sciatica. Now, it's me boo or to us say, I will say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st Clinic by a Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana, and Yamonone, and Yasam Ketua, Wamuji International Awards, Wamuji Local Awards, Nanu Suna Wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrimhano, Ebini Baby, I just 21st Clinic in Kwa. Wamudia Bibidro, and a Besson, I don't know the machine account. Ayar Sabia, Yaribia, with me the Konemo, my dear Papa, Wamaji, Wupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua, diabetes, and hypertension, near day. Ghana have a beer or more, and cry her. Say, you were Tantra Hill runabout. So, Ufi and cry air bar. You were one sunny faso. Uframa some son bansua, one sabun kumso. A hona will be here. 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert.
Sompa TV Emma Aketiapa. Asem trudo Emma Aketiapa Empire de Wase. Yes, I saw more aquaba, Edoba, Sompa. Nunsia Brimuna na Kojoji si Cassia Bono, so na Yaquaman on it. Iran Mamu and Yura. Na eho, ena sese one master Shamra. Emrano, Kete pa Ediama, one ma, a yen cramai. No, den cramai nante, and I do one more a womanum, say one more takron for. Na Frisa Muslimi Somono, one Iran manoso, a fair pema hankron, a duo son, and kunumu edebano. And a woman muna ediatra one me yen craman yas semra, ama caneno, na a commerce, wahin kruba con and a number and ye jumapa. Nansu said, dear, woma tretrimoa ma afan krutamni nada. Nano and a nam swama womoka say, Oko Kamaya, a woho. Sada and a oko. Emia hodo nso a ekeka ho a emrane ye adwuma pa enam saya so ema de wono wo hwe apomuden ene ehonsam so abas na jaf wo de atoso kire se enkrama na wono mu jaja wo mo no sabi enya se bi akiri na wono mu kiri nko na mom etime kura ma wo bi se ebi kwaka obi a rebisi etime kokoye kwabra na eba ne sanso a wo ye den ba mo wo ene befa wo na eba nkramusum nso a Kramai ne huna no ntaso no kura enya kanwa eno ye frene na jesi etia mra kura ye haram eno so eni kwanse sompa ne se hunti ye kirikoko a ye ninaba wono ma hye ne kete se wo ma ye nkramai tituru ne wono ma egidi se wonye nkramofo na wo mo de som no wo mo ntia se enti wo mo yen se efiri ne de kro wo mo nsa so mu na nkramai di wachi ana se wo de wo mo guka mu na mo a emra eni ho ene bedi wo. Secure sanitary pads and no and a wihia or babu sum ya quench you win menopause dear na would nie na would ye see who about tamuntoma mama where your bema pesa win points be brief free where then also what to dear free in chain pel cotton near dear someone to win extra comfort and now there were ever she war and now we are comfortable feel secure and casa now what me shot at the fit I won't show what she. There were two convenient sizes long and an extra minty and no pack ne shemu ba kuma kudumi no ATM alpha and omega what the chance na would ye anti secure sanitary pads ye diemua bomadi answer way a proudly made in Ghana. His Excellency John Dramani Mahama si or sanitary pad ama mayo wa womo ewo junior high school ne secondary school mayo ni na say dear ye peno a secure sanitary pads if said no and ma ye bambo hunsam etimi ejana na so nana KJC company limited ko ba sempremu so ebo ye chidom emma prem anopa no nsia kase bono edimo ensema ede ma mo de ma kotini bi eni yewura kana kwambe mo Japan e de atoso kire se wosona mamere mu no wo moto aba na wewe ano eden a ehun ne kwan se yesanto a oso bio. Ghana Revenue Authority say ene day and levy no ide 1 Ghana cedis atoso petroleum products ahodo no ahyase ye adwuma ene na sesei ye hia court foforo wono ma ebe fom ewo kwaye ho no etimi edi wo masem hwan na eka eno ye Uniba Forestry Commission wono pani yeni edi kasebo ye sommo no pay eyeme akosia ago abowaje obetimi afami akosia nshira mene triple emai ejapia apamdada yadamu nyina ase Sompa. Tika expert original, architect, commandant, researcher, expert mua. Ghana had the Obian himself 21st clinic here, where Alpha and Omega, a basiatica, Obisia Cosia, a yes sciatica, Jasiatica, and I'm saying, say yes sciatica, say yes sciatica, ye anima a 21st clinic, a Judia bra, Bonidibia wope, say yes sciatica, say yes sciatica, say yes soatica. The animal is a nerves in a wall to us. Eba for we see more question answer. Say more cowardria. A sciatica, a sciatica. Now, more commandant, researchers, expert, originators, architects. Our muye hujuma pano. 21st clinic we need to pay. 80 Bomadia nebra. Na mumfamra wobi wa waka. Wobi wa trasia. Was mean to be sorry. Wobi so sorry no na mo na wachia. Eti we die siatika die esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic oni madwuma ne ye
Wouldn't he? Obia Obeka to me as Sasiaticano or you fake. Obia, hey, hospital be a catch us or no. And the yes, Siatica expert, me a Kusia Guabuaje, may catch us or you fake. If you say original Nan Casano, a yes, Siatica, a yes, you and the Wushia, we yet day, which mean original, and your peda. So Wushia said, dear, so what is here, which mean original, and your pet, and you know, and Tishan so sa, Siatica expert, says, no, that more than Munimu, not Munim said, ya watermelon street, ye free ho. One Tantra Hill run about, no, the Wufra, would you hear, Wufri, Domine bar, a yash, Wonsa, Nifaso. Ubos a Wufro, yana, no boho, 21st clinic, Boraho. Na ekwane yenso yen krabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran tantra here run about ye ne kumase ye hwa ye wo hosunya ne techima nkranza takora de tema kasoa ye line no eye simple wo be atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert sciatica expert, Siakaka expert, 21st clinic, and them. Anyway, a sciatica, Mammy called it 3 times, a sciatica expert, 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. A sciatica expert. 0540311311 0540311311 Not with them.
FM Ghana de Shimaima. Yes, I'm a munina chibiem eba Ghana today. Na Ghana today no ye share and somewhere SEC or Ghana na ye dia tuja trending stories. Social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nigina website, online portals, nigina ne yedi tuja. I don't your friend Ghana today. Na newspapers no so the ebe no so near Sunday account. ATM focus only on the newspaper. Nemo the efa Ghana honko international news never Ghana honko dia. Apamsi ebeka. I don't your friend Ghana today. And when soon your opportunity ma say we dofu be the birthday. Ghana today abreso na obeti media man. This is a watch mango day time. No correct. 10 service na dia ba. And opane dia wo pedia this is Ghana today. Yes. And na obeti me the birthday. Adeni na aba. Eti apa memo kwa aba. Mejo so mo ba pa na nshira. Secure sanitary partner endpoint homeopathy clinic. And na eboye ama ye de the ubokrata online portals, websites, social media platforms. Ye de stories nyina ye de abre omanfo. No correct. Yo. Na stories be dey trendy. Eh. Mame, stories dey be trendy papa. Asoro for dey na trendy. Na the trendy kese pa ye Prophet Kofi Oduro. Prophet Kofi Oduro. Trendy papa. Prophet Dr. Kofi Oduro. Enya samoketwa. What trendy? Serious. Edi what trendy? Oh, ba SOMPA. 106.5 FM. Obiye kabi. The former can. Hey. Okwa amanfo started the daho. Facebook ne die him TikTok tete talk. Nya samoketwa. Say so food. Prophet Dr. SOMPA FM. SOMPA FM. Seriously. Na questions the AP. Bebre. Anya samoketwa. Okay. Ebe krofo busa. Mo busa. Me kra me de koto me page. Okay. Akosi agwaboaji. Wo Facebook na me konam say comment. Mo comment apam. O mu busa nsem. Ebi so kan bi fa ho. And some the Oma Kabi and now may interview no. Okay. Na sa questions no mo busa no. Mama o ya no. Okay. Hey, who say they walk no. Okay. Ghana today no. Brasso say wo birthday greetings be Fafa Facebook live. SOMPA 106.5 FM. Back door. Fafa ya beken kai ama. Nemo ye shamo bosa ene na Prophet Dr. Kofi Oduro. Okay. Wo share SOMPA first service. Wonderful. I say. We say our first service. Third service no mango den the host to the afternoons. And one last service. And also for solo and a song from 11 p.m. to 1 a.m. Now SOMPA ye the SOMPA ne bro man for ye pese radio no tia e impact. Service na ni twi ne som no. Som no. Wonderful. So we share software draw na kuko draw de kasa wono issue bia waka ho asem no correct fa ho ne baby efa say ye relationship say ye marriage say ye jimi say ye abrabo papa say be ye abrabo fi say ye amonyosem say ye principles of success say ye yedie say ye leadership ni nyina waka ho asem we count it worthy say best fata say obi be host to first service Prophet Dr. Kofi Oduro. Owaku kodro de kasa wonso. De be free chiri aba. Enti yetie fon so share ni mu nene nso omo ebeti bi nso ankasa. Nti ne first service wo ginam. Wo ginam den. Ebeko yi ankasa. This week de promotional week. Ya di promote first week no. First service no. De ebeko. Enti enano de interview ne ne be ye ne be di nkomo. Ebusa no and sembi ankrofo raise ya fa ne ho no ye bebusa wonderful na watch him ebi ma tag no say we NDC pastor SOMPA FM comment no ade o say na do ho no na we criticize so munti ebi busa sa de na his excellency John Dramani Mahama bai won kan she and no your questions bi ankrofo busa ye bebusa ni gina na we yi ano ni gina ka ho nti ene de apam ya ready say you na yebesua de pese utie radio a ubenya nkonim de o se won nyame afre ne say on be blow the nonsense out of you and I also no cry deal
Say obi ka no kra kyerɛ na say wow etimi breni nso emo no etimi hwe de wo ka no kra kyerɛ kra wo mpɛna sam no kra pa obi wa wo mpo obi asɛm bi nipa na ka no kra sa enye obi na pɛ no kro aha na onye obi aso na pɛ so ohu nyansa obi wa asɛm ye wagimi o pɛ so okoso a gimi na mu na wo tolerate nti wo de nyansa bɛpa na wo ye na hi ti wo say Yesu Kristo oba na no ho ahi pa papa isanso no na Pharisee no edwa no o kan msa mu ye nyaatwo mu ye hypocrites mo sori a chance no ho ye hyerem so emu ye pɛkyɛ no kre emu fi enti obi a odi Yesu achi said because a servant is not different from the master. It is a then you cannot be a disciple of Jesus Christ. As a we can't wait for the ABC. Trending stories na what you na no fiada Methodist asafo ekuo bi wo mu a yefre omo Susana Wesley wo mo ko excursion ewo Boti Force eno ewo apuemantam na wo mo ko ya wo mo ba no bus a wo mo tim ene ka foforo ebe fe wo mo ano a na enye nyame kwan so enyankwanhia manipa ba akokora atoy na awere hosam ne se nkwanhia ne siye no wo no mo frɛ MTTD fo mro ambulance mro kwan boninti entimi ankoduru ho ntem na ka no bu dichi ekokoto amenem baas no enema ba ku wu atoyem ho a enti eba ne sa no kofodua na ebi firi ya wo ye bre timi kokotwen wo mo na ye de birim kokogu aya asabe de adokotafo gina wo mo so pa ehwese wo no ma pre atro no o mbenya hoden na eja wo mo kobo wo mani akonhoma kohwe obo ade na body a wabo ene emu nsenkyere ne betina so de mu ana wo mbehwe twere no se wo de wani nso ekokohwe bie nti wo mkohwe ya na wo mo ba na sa asemi esi eno nso ma me trende pa afa yewura ken akompre kwa Japan wo trende questions nso amanfo busa bi na no mampo hina yi ase wo kwa yi se party for no kwa wo mkohye party ma na wo modi akire ama wo nyina akwa akochea enti okoye a oni party makoko hyiae no na wakọ akọbọ asem bi so ama asem na esi obi e kan bi yesi jama ode Alhaji Mahmood bebe ba omia wose se wo hwe so na bakosem mu a firi se won moto aba eyi franka kurafo no wo moto ne yede kokko gina entone mu no wo moto tia okese pa yemfa wo mabiu na wo se samom wose an ye wuradubu ahen ye ni bi wo moto aba no wa men ho kura nti 1992 96 ya mfana ma ene edi ewurakufo bae no mzo se ewurakufo kompire no no se an ono na aba ne appreciate nti na 2000 omo de ne bae ya obewe ne ye no mo ba ba make reference na na dan ko akufo ado de kura so oba mprensa no se an ono ne de no nso se wo hwebra omo de ne sha ase no a di ni ya ne sompa akire o san ba bi o na no nso hye nkuran pa ene nti na oba ne mprensa so a obedi nkunim enti se wo moto aba no na odi ntwodi mu twe a enye se woni mu omobo na wo paso dwe nti ye nto abansamfa mawo nti wo kana na ebinum asase yi an wa modin de nso ebinum yi an obobodin bi se jama wo de edi esanse se ye ka akutia na ye kente makra wo de da ase a ye boss wa no wahunu nti jama Alhaji Bawumia no de amansam no nso trende pa nya asamoketo ya eno no nso eja yeti hu bi na yede ama a story bi a trendy pa efa sa asemu a honorable Kennedy Japan kan no na bi mu se Bawumia na ode no because they all can say utofom say team na bebru 2 million shiro wo de a then ye be san de wakobiem and na bi mu so ka say ebasa na empapamu wo de empapamu ba party because the fact is say o pesa o pre no na politicians na sometimes na apamenti o mase pesa o pre a wo opponent who hear the supporters yes because who say so be kai a alanche martin no won crofo mo do no enti say impo why wadwen say o pesa o frɛ ana o pesa why wadwen so pesa o pre a me kan se bi metia because who hear nipa no edie
because when somebody na boy party back when somebody one yeah and I'm going to say move chair muntimi into and it is a say no I say a sarcasm statement na we make it sir sarcasm sarcasm so what you say hey eti ya omuye too selfish dodo na che say asema asiate ka ache no na wo kan na oh no o say who can send be na say who bu akutia in a way in a laughing way okay sarcasm sarcastic statement oh okay which be sarcastic statement sarcastic as what can say ba ohuru so what I say okay sarcastic statement I say kasa ntwie bi sa so ohuru o ma fans nso na ohuru okay so a shebufuo enti you best say MPP ni say without unity they can't win true so man anya one apam omutimi wele o hwese de mampani ntwe mu ipa ya gabo no so mo na sa gabo no nso no okoro ntimi mfa ma je say nkambo mu mo nti emfa ho ni so down we crowd person will pray flag bearer no yeah. You don't have to destroy your opponent because you need your opponent. Tafo ni bi. Any opponent na nkasa so so better wachi. Enti when they kasa bebre ten so they say. Kasa do so ntoponko. Onko awo wachi tafo betimi ama MPP awin. Da bi. Wo dey emfa ne say. So ono bu Canada Japan so obeba ono nko achi tafo betimi a ono na achi tafo betimi overcome half of Ghana kra. Entimi. You can win. You will need Bawumian Crawford nyina so better wachi. Sounds like Bawumian so may need Canada Japan Crawford nyina so better energy. Eti men kasa twitwie if possible kra land the abe Sompa FM. Eti ese wo show no kasa yi because wo supporters yes. It is our supporters crowd also supporters and quantity ma ruling over Ghana. You need the party say be one. Because without unity you cannot divide come to power. Oh yes. Unity do it. Omunya mature. Like their speech they come out should come from a place of maturity. And they should think about the party first and your parochial interest. No more ye dear. There be no unqual person because me person me flag bearer until I may destroy. Now if I will destroy, now destroy a party. You could be for Nidia. Aye. Who destroy will be you are destroying the party. No correct. Etino Omu Yida, including Dr. Mahmoud Bawumia, including Honorable Kennedy Japan, including Brian Achiampong, my 82 Omudi. They should tread cautiously. Yeah. Because a party no more jam supporters now more man one. Now flag bearer opposite we enti. Wouldn't pepper move but now kokakasa. Who Bawumia na ukasetia won crofo mu dono. Papa. Kennedy Japan na ukasetia won crofo mu dono. No correct. And the Brian so crofo mu dono. The same way Allah neko and crofo bi now, one pet Dr. Mahmoud Bawumia some done sanity. No correct. And they'll have to be wise and they have to mature. Omu use maturity and fankasa. They should think about their party first more than flag bearer na person we sit down kasa by heart. Now flag bearer na so kura wo ba be ya se party ne so na wo be. Ah no emu. And a party no so nipa na de be pre no so the supporters who party. Omadwene maso it be yetwe omadwene mraso anopa wa yinhira se oba pa nhira bie sa asem wo fa kire wo be yetwe omadwene mraso no correct because won kwa wunya wo supporters for current be man wen e be president da bi wo be hia wo mu nyina so mo beta wo chia sana watimi abehe na wo sha ase na wo kakasa twitwe tie wo yonko a na wo chi wo mo ho a wo koye onko ba bia be we opposition na ba no say kasa ye fi ye kuro mo ha na ho apam ye mpanifo ni bi no Ebimo, to be honest with you, Kasa o, Ebimo, chese. Oh, why another Canadian? Gig, you know. Apo. The same. Sompa FM. Nka obe se memory ni ekume bi. Untimi ntwe one gig nguso. Se wo free abusia ye kire o kasa ya dom. Papa. Bebre o manyini nim kasa o. No correct. O mu kasa pempen. Yes, ebi o ye prem. Dabi. Obi won wan se o kasa toto saa. E na o kasa nso na ma ye bebu won ase emu we gina o kasa. No correct.
tie be bu ana ye bu agina ukasa so asem bi okro betimi aka fira na ntoma ginipa no koda dwene ho no wa kan bibi na akere me so ati ase no kre enti no ye politicians ni bi binom no omu kasa wo sasa panyini pa na kasa te sa kwala no panyini na utibi ye petty say maturity de afam enye obi na ye machi o maturity e ma wo hu de esesa ebre esesa wo kasa ne bre de kwasa wo kasa ene che maturity the frame be emotional intelligence emotional intelligence no e wo se de yesi toto no se obufu a kwan yeso wo kasa yes so we say obufu no be say no say one have me making utterance be a meka de yenka apa mana another story yemfa tie sompa nyame we nshira papa no pay story baby na apart from papa no so trendy o papa de ya kane finance minister yura kenoforiata o trendy na ne trend o trendy na binom so ma wo ma emehye yura kisi ajaben na eja kisi ajaben pese o de ne ginim o ba be ya ma wo ma ye ne tese de ye che ma wuntumi no ebe wi na pomuden kura no wo hwa ye se na duro rage wo hwa ye se wo ye se emfa no kokko no che no mo ne ho ade a o pese o de gini din enti frɛ na wo frɛ no ma wo mansa obetimi ama o modi asɛm no wɔ nachi ama ne mre nimfo aginam enti sesie de mo mpre no ho nyɛ sɛ kyenkyen aye frɛ no enti wo mra na nyɛ mampani na ɛfrɛ no owura kisi agya bempɛ sɛ o de ginim enti ɛno nso sansɛm no trende pa na sono ba bi ye frɛ na maame amadeku wanchi de hye na anu ya yɛse petrol ɛso atete a ewie ya yɛde wansi de ato letter so yi sɛdeɛ maame no asi akɔ wura nsɛntwerɛfoɔ mu ne nneɛma bi a wɔbie so no ɛno nso trende pa yɛse nneɛma boɔ no a yɛse aba fam no sɛ bia kama yɛse ɛyɛ ku kitwa bi deɛ ɛna ɛwɔ fam na ɛno nso koraa no wɔn de yɛ pay master job nti wo nya kɔɛ no wo nya kyerɛ sɛ bayerɛ ne bo yɛ sei entosi sei ne yɛtɔ no deɛ ne bo ayɛ fo kakra yɛ ne na no nso no ɛnam sɛ ɛwɔ bibia mu ntira sansa chips fo koraa de gye ne na ɛno na ama asɛ no wɔ fam kakra na nso baabi wɔ hɔ kwan nkɔ nti ɛno nso trende pa ɛna sɔfo oduro deɛ no nso egu so a trende nti anopai ensɛm no deɛ kopa na ada mampani ka sɛ yɛmfa mmɔmpa yɛ na aduro ɔsɛ yɛmfa nyɛ mpaebɔ no national prayer no sɛ yɛnya nnuru hɔ ɔsɛ July wɔ ho na ɛno nso trende paa mpaebɔ no a yɛbɛbɔ no ɛna mfama mampani dada koraa sɛ na n'ani so ade hunu sɛ nka national cathedral na ɔpɛ so osi a wo mukotu amna o montimi anyo no na nka ye mpaebɔ na o man ni nyina bɛbɔ ama growfo nyina kogu ho abɔ mpae ne bi enti former president na Danko Akufo Addo sɛ o ɛyɛ adwen papa sɛ mampani aka sɛ man ni nyina ɛmfa ho ne soma wom yɛmfa July 1st mpae ni mo man no enti wɔno nso ama ne thumbs up ya abato a anka wato ama no okay so trend pa ma yo omo share your Facebook live your Sompa 106.5 FM Akrameka say Ghana today and we share e wo Sompa na we see opportunity ma apart from stories efa Ghana ho edi tudwa no say wo dofo bi de the birthday obetimi dia aba betu enim na piaga we say uko Facebook live or Sompa 106.5 FM we say His Excellency John Dramani Mahama was come ye sadum salavi na odi aba no ena engineer Shamaba was Kennedy is collapsing NPP deeper than wound to me Chelsea. Wound to me Chelsea owner. So I can say I Chelsea. The Grofo Kaipa was watch Captain Quayson, director of Gapoha Tadi, and Honorable Grace Ayen Sudankwa MP for Sikato Ketan. Kwadjokrom constituency. Honorable Frank Amankwa was a good morning. Was incoming Equiapim South MPP constituency organizer. Attack Samuel and so they are for Facebook live abedi or say chief driver Kwata Techimai. Was it good morning Apam? You do all was me show live from Techimai. Koswana na share. Hey, was watch Honorable Adam K. Johnson, MC of Techimai North. And Jeremiah Simpson was a belated birthday or the ma
Elder Lawyer Thomas Eshon, Church of Pentecost, Abeka Central. Presiding Elder, I don't know, was see Australia Mishra, and the Bambo Edemano. And Ora Daniel Dia Agudi, on also Church of Pentecost headquarters. Also, Yamishrano, na onye de Kese, and also Ewaha. And now, Henana Mensa JB, see good morning, the Formation of Life, morning program in GH. Honorable Ken was referring to Dr. Mahmoud Baumia. Etiapa, we, and the Faka Crasum, na for papers, and to us. Yo, and you rekisi Jabenso na ebinmutu no foi. Se kwan a wo fasona wode eja ken ofuri atansem no tototo na wanyare ebinmu so yare no. Eno kane OSP Yura Martinamidu. Se penin bi kan saa bi ekire obi se yese wanya cancer no ne ade eni na he ene wono nya cancer ne bia ono nso edi firim enti wonhweye ne se de wo siki kan kan no ene ehonsem mame eno nso ene nampa anopai eno nso trend na trend no bibia ne ho trend chen sompa 106.5 FM esan se stations abagana kan wi ase ho nanso ebia ne ho etim de ne nsase ne bo ekire se affiliate no wo be de wo ho sompa bae no se enye stations bi na ekaso ye pese ye fam news ye pese ye fam programs no a ebinum bae wo mo sheda pa abo anan ekokasa gu radio stations bi no masom ena momfa ye news momfa ye programs na ye beye mu sei ye beye mu se nanso sompa bae no wa yesa ba yinu ni firi soro wo tofom no no wasesa ne bibia abonebo abo ofa bi ofa haban efefa ya asesa nkakape nyina eka ho esanse sompa 106.5 FM akra na yebutu sesie dome sabre kro na no ofa amanfo emo ntenso a ubohu se wo mutie sompa na kumase onkom na sompa 93.1 enye station foforo sompa afe ukosunwane a 98.9 dini no so sompa kro na uduru tachiman a 106.1 edin no sompa kro na na yebo 90.7 nkransa eno so sompa kro na ana uduru takwa 101.1 eno so sompa the same takra de 103.1 FM doma hinkro osagefo ajimambadu aboboa no ehonso 101.3 the same sompa na unya we nyina wie na san wura Facebook YouTube social media na still sompa na enti atrendia ma dodo na e ka se sompa ne de e wo se nko bie nya bi woni fie enti amanfo ka mu we me frɛ na ka mu.com unuru ho no na e sompa wo mo phone so.com unuru ho na e sompa enti ma me sompa no nso de no kwasem ni trend de chain stations ni nyina da afa ba bia e wo Ghana ha nti enye nwanwa se ya na afoforo ansa na won be yo o madi nyina no wo mutie hwe de sompa be wi ansa na wo ma hyehyɛ wo programs nti eno nso trend pa yo ene ma memfa the Ghanaian Times the Obokrata Nimra Ghana's most authoritative newspaper. I would say pray for peace in Boko conflict areas. His Excellency John Dramani Mahama ninsema wodia to jane say ye mompa ye emma Boko asumdue emra if say Boko nso ka Ghana ho it is konti ba ye nyina na ye bebre eti brass so se be ya famudie na oman no Edel Ada congregation ni mu no eno de sanse me eshi etu bia bro ko hia national chief imam na wo chim se asumdue ho asebo a ena esese kan zoom lion for ene Zanzibar oma partner ewo waste management sustainability ho se de be ya efi ho tutuye no omo betimi aye the Ghanaian Times. Lands Minister rallies support for Tree for Life afforestation campaign. Ekwe me faso eduenua na dem faso de bebre no so eno nso so eda hase ye ne se wo champagne for ebo hu dawura enne the Ghanaian Times nso ka ho asam ne ka mo se non so pa ho sema aduonu 720 pepe ya be ma ho kwan ama mo nso a mo hye ewa fie motimoka mu trotrom taxim odofu bi de the birthday someone about pesa wo chewa gene and someone no boka de Japan dia todwa and someone opanyi kenoforiata special prosecutor ho nsensem say the chief justice the nasa akwakoda kakra de ekoso Ghana ha bia wo nso pesa wo chewa gene no
opportunity no aba 8720 pepepe ye the alliance ne betudwa na wonso wafre na wakyerɛ wadwene e de afa odiapam famisa so mo enya mo ye de mamemfa the New Crusading Garden so ento aso yero kisi ajabenfo ni ne da kyiri na enye owura kenofori atanko no wo hwehwe no sesie wo de ba kon so aba betum kane NPA board member yero abenowusu wo se bribery ene abuse of office bi efa papa yi eho enti eno nso wo frɛ no na wo se de oyere mafia sana wode ato enti wo fa kratafa etoso miensa enkono ni dunu a ensem ni nyina wom na emu na wo mo asan so ede to so no wo mo kyerɛ mampani John Dramani Mahama se ansana yede mampani ba besi so anasa ye ba beto aba na last minute no aka be na awotwe mienu bi a mampani betina so wo no mo a abandada no fa wo mo nwuma mu no ententem wonyi wo mo mfiri so wabo yewura Benjamin Eshon enye de Eda Samson ka say man birthday na wono director general services NFA ura Thomas A Wilson wono nso corporate planning director na yewura akua moaboaten director of air traffic services wo moabo mudin de womfuni ababeto the New Crusading Garden obokrata no emu na ma me fire mo pare na wacheche mehwe ne din a entwere no wo nhede nhu ne yie nso mehu collar ne de secure sanitary pad ediama emabawa ene yechese maame no nso wa kyere pa so wo yobatan na waso emabawa sene se wo mubu onsa se bi eno hu nti no ebi nkobo bra bi a eni kwanse wobo the New Crusading Garden obokrata edi ababetoa ene wo se yewura Oliver Baka Voma wo nensam no nso ekọ no wono matu edi asebosumi ne de toso adu no nson ya anopai ye boso edi ama yetiefo Dr. Banoni wase wanshiri ya eda petrol bi a obeto anase diesel a obeto so no ewom se eba beboa pa ama sector no etimi a reform nenso won de wo ka pa se ebehia senka to afọ hweso no one resign and pay the New Crusading Garden na mamimfa Daily Post de obokrata no mra no se atofo sen one Ghana city na wase wo je no aye de atofa ngobo so no woje na NPP for mess na omo ye gu ho omo ma Ghana tete se konti bi no na wo de solve problem no wa na ka sa Professor Jampo ono ena e kan sa asem no ena Vice President Professor Nana Jeno Poku Ajimai calls for tougher laws, institutional reforms, citizen engagement in fight against corruption. It was a catastrophe project dum die ko aye kono ye hia se be ma emrara no aye den na edisa ensesa no aba eba sa de ebeboa alaji scenario so dia to say His Excellency John Dramani Mahama 24-hour economy no dia ba na ya asem de edel fetal edel ada afashion mu no eno de sa sebi ma ye ne Daily Post abohun de wo ene de increase tada obokrata anso wabobi na wohwe mampani dada na na danko kufu adon funi odi aba beto akira papa no boafu na ne bufu afu nyina no waka asem say this man is creating problem in MPP na my hwan no wode enti anopai unya de increase tada obokrata no a waka ni nyina yewra kenofori atamso na esi ne trase kratafa toso enan ne nwotwe no o se Dr. Kura no wonhu se woka se kan yare ampa ana se wonyare ewo ne medical report ho enti eno nso inquisitor wakwakotwe ya wono nso ede aba afi sa 1 cedi ya eda petrol so no IPGG fo ese eye nhyehyɛ papapa ebeboa amaka pefo a abandada no ebode to ho no yebetime ate so bie na waya mo na yeye no eye wo an wayo anopai eda na wose bibi boboba na ya odudu wodnemfoni abeto akire friend Dr. Sreg CEO Edema Gold Rage Ghana na wase MIIF cash bi ehonsem inquisitor se wo kwa akotwe ede aba na yentwen yo na mamimfa Daily Guide de obokrata anmra meka wo se Ghana today na wutie wo sompa 106.5 FM so enche na ye bebia homa na won so de wadwenche na wadwempo aba efa ensem a edi ehim edi ade ncheche e wo Ghana ha no wodofo bi nso de ne birthday opportunity na ba so betimi aba na comment ba ku bi o ha Facebook live and a teacher could you tap in a susun was say so wo opposition ya na ya wo se bibia ye pepepe na afa wo bedrum na afa what any U10 that U10 na ye adwuma na ebi ena ato NDC for no mu blame MPP abai say wo de ahokyere abrega na for no mu wura fi say covid e de how by ebe wiase nyina da ne butu yi
omo de ye propaganda afa de omo ba ye a wo pese ye gitum de enti omo anim aye de eno eye teacher kujo tepanyere susu na daily guidance so no so for yata de na to Interpol red notices so eti ye hwehwe ne den red order red and the dumso levy no oil marketers se na esenka GRA Ghana Revenue Authority wo ne oil marketers e de aboso and atai the mechanic ya Asante Ajekum after more than 20 years afede ye yido and mampo hire the late that separate osebu nso okofie iti eno nso so daily guide abohu dawuro ene the custodian de obokrata ni wo de Alhaji Mahmood Baumia ni mfuni aba betu akire ni wo se chiniye sabio wani nokre amfa nkyere Ghana esanse wo di dumso levy aba eno eda ha eno achi no wasande yewura tete yohonu IGP ni mfuni edi aba betu akire ena wono kase Ablukuma North aba wono to ye no sede sono manani abira wo mu yese chenchen wo mu ntiase ma atopiri no nkoso IGP nsori na wonyinem anopei the custodian wotwa ye no nso wode aba na wono ma ekọ haja kwantu kronkron ene yese Ghana fo ewo ho ebinum kura afọ ho tinananam wonse do na ne nyina ye poor condition of service anopei eno nso ene dahai na Bank of Ghana Aminado Dr. Johnson Esiama Pandit ne mfuni ede akire ene wo se Bank of Ghana eba ye budget no ene sade ye ho brabo etia ye say ye hwe zero budget anopei edaha ya krata no nso watwa ede aba ebinum so 2024 na positive balance Gideon Boakon ene e kasa asemi enti 4 billion eno ene na ema positive balance no eye adwuma nso e kama ye say ebuye ni ede aguso anopei the custodian de obokrata de watwa na wode aba ye boso ama yetiefo bi ene no eno achi mamemfa the publisher de obokrata ento asoe na wose sa one Ghana cedi ya eda petrol no ene efiri ase enti ehonsem anopai etwa ede aba na enkra na kire se sonoma no se chinchin a wono monte ase Ablekuma North ne de wo mu hu ne se obaku afiri yi ne di nkunim enti ehonsem no wo matwro krata ya wode akwa IGP eno nso eda ha ya anopai ye boso ediama yetiefo wode yewura Roxen Nelson Dafia makwamfo ni aba beto akire wura kisi agya ben de eka ho ena Kofi Benton so ede eka ho na wo mu nyina enunu OSP anopai eno nso the Ghanaian publisher de obokrata ne de ya wode aba beto so bi eno no na wode yewura kujeto abloko ano tomra se bedwane nso de aba beto akire no wo se Abraka Western Sahara hypocrisy exposed enti eno no efade enho anopai me moso kese nyakrata ne bi ente sanso na wako ye online ho na entem wako akohwem eno ho nsem anopai ye de toawo na wose the daily statement ehunu se anhweye sa levy a aba eda petrol so yi no wanga na si de utolita bia no a se tie bia minority sonoma no won ye hu dede na wode minority chief whip Ira Frankano Dompre ne mfuni e de aba beto akire anopai eno nso eda ha ena ne nyina echi no nso chief imam e kase wo manyi yasundwie ehia pa ne se hunti ye mo yasundwie hia ye na sa asundwie no e seketa ena dodo na nso asombedwu wo mo na wonya babi papa bi ada ama ye bambo nso etimi agina yie eno the daily statement yo apa me fa ba ku bi emra the informer de obokrata nothing but the truth and what dia ba say dum so wasam no economics anase wo ma be wo sikasemu ntutu ye say de ha adwene say senka aban eye more consultation aha sa dum so levi na aba no senka aban wo say ye kromo ha no mpedifo no munya sore ye no ana omo de bibi aba nti ti said omo de levi omfuti ana omo de ba no nti professor Godfred Bokpin watchre mu say senka ye more consultation no ena nka ibetimi SOMPA FM ama eniema akoyi enti ama ose baumia criticism no anase criticism awode aba no eye nyanyira so bi ena efie wo Kumasi nso Kumasi Metropolitan Assembly omuso mo gidie se Zoom Lionscape equipment no ebetimi aboa amomatimi akon no Dr. Matthew Poko Prempe was say napo what the foot ama politicians say accountability await you say we are monyoni ahya no so say dachi
udwumadi a wodi nyina obebu ho akonta enti akontabu a obebu nti that one woni ada ho special prosecutor Ora William Kisi Ejabayi and also ba amane say eba corruption fighter office of the special prosecutor omudwumadi no ehu hia papa and General Mosquito so they are two appointees and him say you won't be spared of corrupt deals. It is a woo year Juma Binama Ketashane Proye Koswa, Shannon so, Simon so, a Breswa, a betching, na Yakase Bebu contenti, Ubia Emanadi and now. And Bakumbu ha, a friend a Ghana feed and pay a Magana for Adrian Eddy, and Samoa, Abanamu, na what they Akosia Manumfuni Abetuachri. Was say we doing so levy. Now a couple of we say draconian and pay a handsome and a dahi. A fe Nipan saw we Ghana for our Moko Haja went to Crono and Cranachre say one more tin ananum ewan sedo ya hard board cry a bosso Ghana feed a can't ADEA AKYE. Now if you just send your cement to me wants to be actually Nina say babia samampa yen no mirikisi and no ye a musie ebinomaton. Eda kratafa etoso miensa anopai amamente me ho ase asi wo mpotem ho afe menu akwan bedi akon cheda nyemfoni na da krata yechi no onde ode cheopa na eba se na no wonmoko da asebre wo se ebonsu ayi no e wa asante mampon yese ne bodyguard bi ko head obi chest ne bo kokoso pa ko wote na komatom eno ene pani aba be pe chew se wo srada ma wo momfa eno ehunu so wo pachew enti ehonsem anopai Ghana feeding so edibiaba yeboso ama yatiefo na Ghana Registered Nurses and Midwifery Association for no wo so na ka say bibia no ebetimi ama wo strike no wo matwa sensen esen je na fato ho ana se jiusika enti eno nso gusu a wo twe so enti mata asante no mani abreden den se backlogs na akika kam ene ehu ade no wo mu hia wo ma de anopai today de obokrata no watwa bi ya wode aba sade be na enwuma sua enema nyina be kɔ ne toten so na enkoye se wo motenkran na eye nhyehyɛ ede akɔbɔ nkurugu yoyo ene mmea ahodo no aban no ahyɛ se eba mansini bia wɔn mo fatumi no enhyɛ mansini akrachefo a wo da nwuma sua na no mampani mahama ene eka asemi ade akyerɛ free SHSFo anopai today de obokrata no wabobia ye boso ediama yatiefo afi wode yewura papa kwasi indum anomfemfem brofo nkoten wode nemfuni aba beto akire ne wose pene no ekokosra yewura Mikegan ya wono no sabio otina nanom wono eye emperor magnificent emperor woko ekokosra namu anopai today de obokrata de sono a wode aba bi no yo ebra so se be ma tiefo SOMPA 101.1 Abusanfo enti ebre no nie 0260 196062 0260 196063 enhoma mienu wei ene yede ye adwuma no pay o fra na wa kire wadwen ene Ghana man mu nsem bia dia woda ubono mu dia wate dia wakenkan nyina obetim de aba. Good morning. Yeah, me na ba ma nyame adom udin ni baabi a okasa fi wadaro ma me ndo ndo ka se takwa sai so yakrom me da se Onel ma yenti wa no pai na po me na ba ma me ndo wasu na am tie otie fo nyina na am tie me brother Bernard Oben tebebe like the honorable member who's provide for secretary for takwa sai country right na la live na la yin na ya kan wasan last week na bangu pass here me kote ya professor Raswan Jampu what today what one Ghana city na pelita na oyashwe Ghana for yentia na omodo so omodo so na abani be di kro ha 8 years one try fast live and famba na so wa wo so do so live ya yes so Esla 2015 end is for day Esla ba kuma 36 billion na aban we ne abanda da no nyina wo na do so so via ada say the second is about more taxes. It's about waste now, electricity to waste now. Number of people who are using electricity to work paying. A dozen in Alabama. Right. It's about the waste that is going waste. The electricity that is going waste. That is causing a problem. And that's your job. That's how waste now. I'm getting some of you. Yeah, they're black. They're black.
That's another story. Yes, we had a Sibebre no the out by 0260 196062 0260196063. O friend wa baso aba be kire wadwen. Sa eye one cedya eda later bia so no ene na e sha ase aye adwuma na e wo man mu oye marketing companies no so say ene de e den ma wo mo aban so say ene de o mo mfanya adwuma won so wadwen ene de wen. Good morning. Udeni baby Okasafi. Oh, OWOAHENE AKYE ABIA na make us anope. Me da say Kobi my enti wanope. Anope de I don't know. Ya yanda na me ati you go na option for German. Right. Na you say na you ndo so da. Anope ya ba ti ya ka he ko wo ko no traditional leaders. Ni ma fa wo body man. Ya ka o si na plenty of me can read my for implemented there. Now, I should do it also. New improvement to the other. New improvement to the other. Follow. Yes, you. Yes, I can say you. If you back out for Friday, more than a week, I blame for the second. On yet. Right. In the money in 1990, today is now good in the from house. But OWOAHENE. Yes, sir. Because today make sure the opedo will be out that way. Honorable and this baby. Now we talk to the baker. What's what you need my family in the room? Right. I'm saying about the know uprising and Sasedo. Incoming MPP organizer and incoming MPP secretary. What's the deal? Uprising and Sasedo. Paul Amman and Nancy to the camp. Yeah, that's it. Yamin Shrao 0260196062 0260196063. Wadaroma o frena wabaso aba abechre wadwen ene anopei yewra Canada Japan wakoto to bia mane yewra baumia ne MPP o say MPP ya do kokon ayese banche ya de kodwa so na yanto a ade che a aso da yemfa nyehwe. Good morning. Good morning. Udeni baby Okasafi. Me da say opening yebo amayenti o. Epacho once na make an say prayer was small can no eyade because me say be nyanko fobi etnik kan sin dia mon kan ho da so mo ba kan aka bibia na say we say fobi if it's lawyers small lawyers for the prayer be umi asa de be visa e meet di kan sin you do the kutia no mo so boken so ati say obi an kan ho ito bekano na mo de obi aka se na nye anyway we are bibia map amane nso ma ndo mu nso kan tra ba nyanko fo no mu nya de na mo so je na kan nso bija right yada se no nso adventure 0260196062 ene ensema e trend Ghana one city ayede ato eye later bia so to petrol anato diesel na ene na e sha ase eno trend e woda ubo emu yewra Canada Japan na sama okokan ye wo mampon weekend ene so trend o say NPP wa bakosem yede kwa abato so na we mo ohomoden a yenso so kura enti kasa kwa onimni a ordena kutie bia nimni rua eno eda kratai anada ubomu ene anopeya trend onso adwenkyere e won nsem ho yede. Good morning. Hello, good morning open kase me ba cha udeni ba bia Okasafi kwa me kwanche takwa banso me da say yewra kwa mkwache ma yenti wona anopei open kase anope de me nda wase ni entia ni enchefo right the member of parliament takwa Israel the papa Sheikh Isa Sarfu Taylor for the past 24 good years MP papa yenya no takwa Israel ha right papa no papa no the municipal chief executive honorable Edwin Zakwabna the bio will be a sonjen kano minia yeba takwa Israel ha ya bro takwa Israel ha papa for the past 24 good years o hwe kwan omo ye from Boko so dancing to Anyamfra. Ekwan o ye di almost 6 years to 7 years now. So still o kwan na utumu se ampa. Ekwan omo ye. Omo ye takwa to apimeni. Ekwan ndi 6 months and do 7 months. So driver for them so omo complete. That time before omo life tesa. I don't know who ya dia matimemfo a. Ye di you na ye ni ye.
ama wo ne wa ya bodi ya dia kasem na se wo be ye politics nti na wa ye kwan no dia o pe dia dia na ye bansa dia na enkoyi right ye beka te ko ye be sika contract no so o wie ya takwa kwan no o hwe so bio na kwan no akakaka me da se o de ya meduma yen so ye da se ene wadwen kire 0260 196062 0260196063 o frena wabaso wababekire wadwen ensama trend Ghana ha na wotwi wontamu a wote wo electoral area wote brono a wote so ede na nnaye ede na pesa otwempanifo adwen so aso nyina etie sompa entino anopei fre na onso kan wadwen o kan wadwen de ede mpuntuo ebeba o kan wadwen de ebema abrabo akonkan afi de ubonkrata no mu oman Ghana mu ensama kese a trend pa no o ba be kire wadwen one city eda later bia so ne na eye adwuma yewura Canada Japan na so wakati yewura baumia eno so eye adwuma se MPP mu ye wabakosam ye do kwa abato na anye ya ye nsoso so biem eno no okoye mfanto ho yewura aduboan ose 1992 omode no koya anye ye no ya mfana nko biem OSP ena yewura kenofori atanso no womonsam no emunya nyoye eda so a ejina mu a ese obia eyi ne ho ano OSP da so gina mu se enkrofobia bedwan ato ano broni beka se ya petition no demand se owura bia kanena oye board member yewura Ben Owusu bribe bi ekoso ewo honum eno so OSP enhwehwem eno so yensama trend ene anopay ewo ha enom ubetimi aba nanso aba be kire wadwen 0260 196062 0260 196063 na waba aba abekire wadwen de kama ewo ha enom opani bia ono nso oye adwuma ewo asuapon mu ode atudwa se one city ayede ato later bia so no eyade a nokwasempa ne se na o senka ban echechire Ghana fo mu anso on Ghana fo nyankita hodie ansana wo mo de aba nanso Professor Ransford Jampo nso se eka pudu a NPP fo beboja ho adwumafo a NPP fo beyeye no eno ena yeje one city e de akotua wono na ya adwen ana good morning sorry wantime anyina ubetime afre na wabaso aba bekire wadwen 0260 196062 0260 196063 ade achia bia aha eye sompa yeguso aye ka wo se akasima eye edu na ye kwakofa sports no but simadu intam no wa wo bebo awuram bia ye befa wadwen kire ede aka ho 0260196062 0260196063 na waba abekire wadwen ade achia bia ade bia achia emunsem na yeboa no na yede ebro entino yenhye eno enso ema bibia enkoso kama ene anopay ewo ha good morning yeah senior odina wasambe ye nua penyin mi ame nua penyin mi papa mi bibia ona kene le bono sede o se pipi fo yo ba ko sem na okọ kono na se fenne okọ na se wan kunu ma ye jisu nchen okọ akofaro president akofaro former president Hamilton Sonkoe je se le nua e papa ken je se no okọ na ma MPP pinkel fo abaton ye lusi because the number of campaign messages are and this the MPP nyinala about 90% in every can je se no you say pa me na penye best so on seka on fonten baby on je no no ja ye pipi fa mai on seka on fonten baby ye problem bia ken ye problem bia me so on ko fo ha o mo ma de ko ko na me pipi ye lusi do do for patron ko fo ko ta so to wi ne akofo ko me chance san o ada ti o da fenne adubu han kwa case ne case adubu han kwa wan so ko ye se no pa okay. Right, and said that Sibebre, ubetimi afre 0260196062. Nurses no, almost strike no, almost almost da so ejina mu den fi say, ye no womu eni ni ye kra, and also ya sama ewo eye de ubomu a trende, beye nansansa na 9 ni, ena almost strike na ejina mu a
ebepem sabre empanifo aye de ombetimi bia senka omde adwumade ebegu ho nanso no omoda so ejina mu ni nyina trende ene anopay 0260 196062 na obo awuram ebetime aboaw ama bibiada etume akọ enkan na Ghana fo a yesu wansidi no ehono womo a omo IPGG for omo se omo de omo fo aso pa se wansidi level no beba. Good morning. Yeah, good morning. Udin ni baby akasafi. Bajo be kasafi abo so e fam ko je wo. Me da se opani mayentio. The bajo honorable king de na me kan kakra. Me say honorable king do we bi an kasa ano so de but you we do so de yaw en kasa. Bi say ba umia e ko sankri to yi na kasa ba umia bi kan kai. Na yi be kasa bi abronya sole ono so be kasa ai. No asa du do mo boy kutia. Be kan e ku du be bi so no ka bi na si wo mo de a. No mo kana ti ni gu pet ni gu pet. Omo so mo nya sa kutia no mo bo kan no. Onu su de jai me das. Yenso yeda se bebre obetimi afre na waba aba be kire won so wadwen ofa de inquisitor animu ha ene anopa ya o say this man is creating problem in New Patriotic Party no or the nanado danko akufo adomfoni na ato ho. Good morning. Fine morning. Udeni baby akasafi. Mini I uni achimai because I'm from Takokrum here. Me da se mayenti opening. Na me mama baso ene mo djuma pa dani de nyina me ka se mo ye mata kwansa yi man. Na no pay me for ofili kakra kai so ncha onabo and bedu. Ko so so organizer MPP. Mini the pastor onabo and bedu 15. Papa no we birthday. Na birthday no onu ko ani o ko pata ho abai school ho no. What in China saying and this man e ko ma school no. Ama school no so extra fan to my extra. Na me ma sem so minia. Minia is na say it's see for me. Oba Bena Chima. Minia ye kwa to Japan sam. It's just to say assembly no. That drip machine. Sorry. Ubetime asan abaso ebiem na yetumi akọ ewo ho enom. Over the daily gist the workrata no pay assemble akonso a trende NIB probes Napo over busy internet Wi-Fi maset deal. Na say NIB for ye hwehwe owura Napo so ensem mu bra na oye so afọ hwe nwomansuya so no internet contract bi a or sensan ye ene maset bi a yakototo ye no NIB for hwehwem eno so assemble ko a trende ene anope wo de ubon krata no yemfa ofreni a this way. Good morning. Good morning. Me ba cha udeni ba bia okasafi. Ba cha okasafi tamsu fe Mr. John. Me da se mira mayenti o. Yo no pese me kaza kafa da 1 CD 1 litre na o abanda tuzo. Me ba cha yenti o. Pese me kaza Ghana for ye bunia ye for papa ebinum. MPP ba power na ho kira ba Ghana. Na ye kasa ye fa ile die nyankofu bebre mo sore e wo Ghana especially Captain Smart. Ene nkofo say ye ntua ye nferesika eyeku enne 1 litre 1 CD say ye fan 2 petrol so enta ma gade buko bu 1 gallon a obetua po 50 pesos dubu there 5 gallons a still obetua Ghana for a He is for a deal, I get to say, Ombetia. Now, ocean, the way you are mine. Oba was betting out your man, Obeti, this is your man. What about the side do so, can we? At the water, no beer, Bobby, who are somebody say, Nova, look me young shame. What's a man for the matrix as kind of amount? Who are an amount for Casa once in January, once in January. Empty and 50% almost or colored. Kula teams is a den polo. She's coming. No better said Kobe the baby. Will be like a 10 years. Ghana for Yahudiana, Mama, and in call for ADEA. Let us see. Yes, we had 0260 196062 0260 196063. Nina ofre na wabaso aba abejre wadwen anope. School feeding program. And so at the apere pa. Ena aba eni DC amanyoku no mu
party for you know be a pere obenya school feeding contract no be or say NDC scrambles to placate party faithfuls amid Ghana school feeding program contract fallout. First lady implicated we the Ghanaian radar or no ena sakrata mu ena ensemi ewo anope ubetimi abaso na oba bechere onso wadwen ewo eha nsama trend no ena yebobo so. Good morning. Good morning. Udeni baby okasafi. Yo, me kasafi te baby FM Francis. Me da se my enti opening. Yo. And it's forcing once in a yashi. You need him pa. I affect your piano. You need you one concern is car. Yenso. And in Pomoka San Wama. President Akufo-Addo BSS Sabi Sasabon Sambi. Now, 1 cedi per liter, 2 to 1 gallon are you? Over to your 4 cedi 50 pesos. And then the Mama Gana Fanga Sound. I will use a moon in answers in a view of Yassi. About Motiano and one of Mucha. Bye bye. Yes, that's Sebebre, Odawa Drenchre Eba over the weekend, the cheddar, Nana Kwambe Diakon, ne bodyguard, Pim Ubi Boku Sum no Trene, in she movie on Mukwa say, ne no ena cheddar anopay or the futu a chopper basse, Sabe, and Yenabo Paye, Yemfan Channel. Good morning. Hello, good morning. Sorry. Ubeti my friend announce wabaso aba bechere wadwen enche bia ye be join feed no biom ewo Accra Sompa 106.5 na yakwa akofa ensem ahodo agudie mu nsem no Ghana Premier League matches no 2024-2025 season no abawi ye enra na table not saying sikase na ubia team bia enya ni nyina ensem a yede ebebro ewo agudie mu nsem some passports eso na yetimi akoye nim yemfa obi wo ha. Good morning. Udi ni baby akasafi. Right. Yeda ni pakro ase ye bre no aye krado yemfa agudie mu nsem yebesen abasese ya.
no so upon se aduana mensa ye da gude musem na eto aso ya to ne tip off na eduada e Nyankopon ase na otwumi ahoye so abe ho ba asra kase enkonfa mama ko ane tim ni nyina anopo mo musem die di safata se wote no watena no pay ye da gude musem na eto aso secure sanitary pad no pay omuta echi na de jumade no enso e ba no akina am ka hit patch enso e ka na de ten se weekends akwa kodi o yaba na eduada se pesika so hu na de hwefie na ebenya hoɔden na etima pesika so da hwefie am so se tutu ya wo honam ya obia enso e de free enso na am ka hit patch na me kan for da man say o beda sorry na betima nya hoɔden asa akonnwuma so akɔ pesika am ka hit patch na me kan for e de amount 0599820297 9.5 secure central pass so oba obosuma kontu no abe secure e de amount e secure central pass and I make am for and so e de amount and anopay na bia so etim aye kama okwadwuma so a na waje de yes starting 7:10 wo afisem no na onum se yade Ghana Premier League na otwa we ye na te se eno so etimi eba so na se musem no enya asem kitwa akra se season no enso enya aba na we ye o na te se enei duache league no enso ekwodo ma team friends se bibia no go stars ono enso na egi league na meba na ma bobo results no so e the amount 10 times so na bia so team ay kama kana mse na otwa we ye sei ena si koye na te se asande kotoko atwa vision ama vision twa na kan maako mienu mensa ama asane kotoko so no etimi etie kanum baako so hono na te se eno so ene de pa no pedum sam ma yatifo eno wa class sports stadium house of folk ehye baako ma samates entimate kunadu yi adom na te se ono so ena de oligwan eno so etim epiem nation service etifie wan shebi ama heart of friends akwa na kamienu a wono so entim ante hono eno ache medium atifie brokum Chelsea azu kutwa na kamienu ama ne timu baako dream service yesha 4 Lagos cities aso etim baako bibia no go stars our dance park was a kind of mark na ema Accra Lions so no entim ante be Chelsea United etifie ema young apostles so no entim ante sakana no bedum se ema atifuna Jonas Stars etifie ehye kana miensa ema basiki holy stars so no etim akran pacho after so week 34 enso etimi aba na we ya no sei ena sitia bibia no go stars ehudi kan 63 points plus of 17 goals and nation FC enya 60 points na ono so nya 22 goals na omo de omni basiki examine ehwe se de besi akontino eno ehye free eno achini Pono Heart of France after 38 games ono so enya 60 points plus of 14 goals out of France and as folk eto so enai onya 58 points plus of 14 goals asane kotoko enya 58 points plus of 10 goals and so on Dream Chelsea eto so ensia 52 plus 2 into eto so Samatta to so midema to so enwotwe Adriana to so enkron Bechem to so division to so edu baako Brokum Chelsea to so edu miere edu 9 kawala edu enum so anasa edu 9 young apostle kala to so edu emiansa edu num so ekwado mabasike Holy Stars na edu nsia Accra Lions edu so Lagos cities na edu nwotwe so ayen swate ne omo do mapon ba bia fanti eso omom ko relegation na Accra Lions okọ Samson Lagos cities aso ko na so atrent we so teams ne omo so ekọ na after the game no and na yetweme coach your friend say enei yenko haso fana say wemu e obibia ne ansa yedi nkomo e obibia ne ansa na baba room enso asede no na winning coach no coach from Pomanson e bisa coach from Pomanson e say when the league no enso e dey ma bibia no go stars in your history what the league e dey amamo na say na feelings in the city. I'm very happy because if you look at Bebiani and this environment, this is the first time we are going to see a League Cup, and so for me, I feel very proud to be part of the team, and also I'm also very happy for Bebiani because they've also done a lot of work. All along, everywhere we go, we see them, they go with us, and then at home, they play as the 12th player. So for me, I think I am very, very happy. And see, when some coach from Pomanson, Mayanga, and so at the 2 years, so when at the league, at the Ama Bibian goes, and United said, Nigerian, I was so papa. Now, after the game, the Bibian goals are supporters, not to say Jama, Nigerian, I don't call Bibiania, on some S-Mass and A6 match. Nanura, Elijah no Bibian dance back, no, then I said, we talk. I am going to quit and someone up France, no, Elijah, no more so I do Bibiani.
also be after say go stars so etimaji league now after 4 years say omo first season omo to so 9 omo second season omo ko di 6 omo third season ko omo yare and fourth season omaji league no so dey so na so nti owura fence akwasi do ni team no omo ya da sida kase en confirm to when some free biane bana pede musam ma tie for 19 tom and one kind na nya asam kutu akwa aso folk and samatas nya asam kutu akwa boy fence kunadu yi adam enya go a epie mu aso de ma aso folk na after the game coach Abubakar Watara enso kasa no Watara na busan say season on enso etman do na coach ensembe e na wokan. If you ask me, yes, Aso folk is the best team for the season. So we are coming from back. When we start, we are 0 points. And today we are 50 now. Between the champion and us, it's just 5 points. What do you want me to say? We have the players, we the people don't know them. SOMPA FM. And we play, we fighting from the bottom one day. One day I don't know, I'm not joking. We lead the league just 24 hours. It's another performance for these boys. But we didn't get fortunate. I hope so we get the league, but we didn't get it because of something. That is particular. Coach Watara no Otrema almost started from 0 after Sana amount for about 2 games, maybe more 6 points, maybe more 5. Now, maybe more 3, maybe more 4. Now, House of Folk after 2 games, no more 0 points. And to only season, who say has team at the best. And then some coach Watara and so attitude and pedum some MT for now. Or Saka Sabiano Chema supporters, no. Obasem or damn was nemum and 1 day. Nation cry. Without defense is difficult. For a team like Asofuk to go for it, we need a defense. And without defense, I think the press, the work is difficult because you don't have the people to see that kind of the enjoyment. You see, but the same fans are ready to go to the team, the sports, buy the beer and everything to drink and look Real Madrid. You don't know anybody on that team. You don't have any link with them. You see, that's my worry. You are supporting Arsenal, Barcelona. They don't know anybody there. Nobody knows you on that team. And the fans of Real Madrid, Barcelona are going to support the team. You are here, you are chatting, you are fighting, you are buying your beer, you are drinking, but you ask for folk are there, you didn't care. And after. When some Owura fence Abubakar Watara, head coach at the Master Folk attitude, your supporters now was what the Masepa season from day 1 more support to my better no de nation crumble. Sitting your next season, I say, Mumra, now Honoma, Mona made the 12 men at the Master Folk. You and some coach Abubakar Watara and so attitude. Now, you just I swear, Coach Watara to me say, hey, and no fans and job for name. ADEA AKYE Watara. And you Watara, and up Watano Swono, you started seeing from day 1, about Manra, what was sister man, and the first time about a Ghana, now on the president before. Now this time around, I want to tell my own to me, until coach Abubakar Watara. Now, say, Mama, say, my popular part, my change your mama. Who be radio, Watara, or bow first minute present before the second. But I come in qua. Maybe Chama with me. Oh, I'm joking, but let us be frank. I thank the press. I thank you a lot because sometime later in the night, I'm reading the commentary. Some would criticize, helping me in my players. I'm very happy for this guy. When we start in the league, you don't know he can play because that time the. Where some coach Abubakar Watara and so attitude and appearing some amayati for and so Jumadin Swentino. Now this is said, you'll be ready now. Now, you may know, dear.
One chama hundi mu bua baby abafa bia wanya watara chama hundi se Ghana amana e pop afan so yes ma ode tuja na pedi misem emiatifo na no ayewura mu o tuba so te afan so kotoko ele vision se mienu miensa ama kotoko atim ba na after the game coach Kramzito na ne bu ofu papa wo chema na chese referee no o ma bo humode ma bana second goal and third goal vision charity asa ne kotoko no nya na e foul na referee bu na ni go so. This is football for you. You win, you draw, you lose. So I think Bishop played well. They played well and they deserve to win. So that's what I have to tell you now. They played well, they deserve to win. It seems like I don't want to talk about them. They have a way of doing things. When you are whacked down, instead of you know, it will give the advantage to them. Opposed to after the ball is spoiled, before you come back and say foul again. That is why, but you just do some recruitment and they will make sure that we qualify for the FA. Where some coach Abdul Karim Zito Sariki and so Arituja na Perim some Amati for old Madden so now also heard him say na me adma kwese da dia no FA Cup no o me so mutimaji and so they say na so when some coach Arituja na no ade na onye happy crack ye fina so na ewura mu da winning coach no eye Nana Ajiman Nana Kwaku Ajiman on a winning coach na anu ebisanse na Ajiman na anu ade na kwamba so se na boys na mo dre kotoko 4 pa na anisuade hu kwa na se na tactics be na de do anu a ultimate dre kotoko 4 so mo 3 ama mutimu ba kwa. The idea was to overload Kotoko in the middle of the field because we know that Kotoko is very good. Their midfielders from defensive all the way to offensive, very, very good players. If you give them the chance, they would always play around you. So the idea was to press them hard, win the ball in the middle, and probably try to counter. So when we are starting play, what we do is that when the ball goes to the right side, the right winger will drop inside and become the fourth midfield. That gives us the box in the middle, which allows Sanja, who was at the right back, to play like a wing back. And then we would overload, play through, bring the ball to the left side, move Kotoko to the left side, find Soa, so that we can switch to the other side and attack from there. So we realized that most of the goals came from that side. I think it worked pretty well. The overloads was there, the passing was there. We played the up back and through the give and goes. We didn't delay too much. The few times that we delayed on the ball, we realized that we lost the ball. But when they were disciplined, simple, 1 touch, 2 touches, you realized that they really played well. So we played through the thirds, we got there, we were able to get the goals, and that was wonderful. It's Nana Ajiman. Head coach Adama Fishing Ups in Samam. One also Aduchuja and say Ghanaian coaches no boy said the tactics no boy after the game. I'm count some papa first na return goal we coach give no say no start to return goal for the high. He said yeah ubisa ma no mo kan tactics almost wait me adi wura game nti we some a free vision so asode ba na pedi musem amaya ti for some no dos na mum general na na ehone fa ma na nsem no enso ento aso secure sanitary para no pay omo ta chi minu aba ko dwom aso na aso ajo de bo some no akwantu no enso ebetim ay kama enso da ma no cham kan hit patch ya obia enso e de free so metima fiscal de agwe buton 0599820297 na ya do so ya ntane ho se wa emna sisi na yen fa ma na nsem no ento aso. See for an SOMPA 101.1 FM. So now now not to say French open and also 8 me about so na say nyasam kutwa na a man and as a woman sang no send any fun and na a Coco Gaff and Obawa fans Arena Zabarenka and so game no and so 8 me so na no member dan say nyasam kutwa na say Coco Gaff and so no 8 me twa Abawa fans na say no Arena Zabarenka so one man is name Coco Gaff and so 8 me na say osuna open man sang no and so edesina na enno ena mema ne de no and also 8 me bar so na say nyasam kutwa Abawa fans Carlos Alcaraz 22-year-old boy no na ono reference Janek Sina and so game as 8 months na first set no ekodema Janek Sina utwa na 6-4 6-7 and Janek Sina and so utwa na second set no and so and as a third set no and so ekodema boy friends Carlos Alcaraz utwa na 6-4 6-7 etwa so at the game ekod fifth set no and Carlos Alcaraz etwa boy ona so reference Carlos Sina and as we no Janek Sina 7-6 and so man say Carlos Alcaraz and so no team agit models and na anwa game no na say na say we don ko mu ko stadium afọ ko stadium na ye 2 hours 1 na say no amount for esu na anwa
na se osoro open mensing finals no last 5 hours 29 minutes as ho na say ori fence Carlos Akras so no etmaji dwade national after the game and Carlos Akras echima nani agi papa. It is amazing the level you have. Congratulations for an amazing 2 weeks, amazing tournament to you, to your team. I know the hard work you're putting every day. It is huge. Honestly, I know how hard you're chasing this tournament or every tournament. I'm pretty sure you're gonna be champion not once but. When Sama Carlos Akaras, 22-year-old boy name, also Aje Mensing French Open. I say when French Open back to back. I say I join na that's a Nasam Grog and 3 Sama if not swim and so everyone pedum sem and Emma Yeti for I join Obra Fence Rafana Da and so my new on soon 2 to agenda back to back and there's a Carlos Akaras on it imagine back to back and pedum sem Emma for na and I just say Uramo Arias Arena. I was German and Nasam Grog Nations League in a fun. So it's my son for that third place no as team bason my Germany at fie e ba France as to my Cameroon na grand final no e so anwuma no so no na te say Portugal and Spain na enya sam kutu akọ no bia hwe dem say ya dey say ba bia do the Spain team kuta na Portugal that Spain as betu my Portugal ho adwuma na so anu na enya sam kutu akọ na after the game starting game na Spain etime to attend the kan no akino na te say Portugal no Mendes so team ba take am edma Portugal and check one Spain as I said the second goal so hormone over first Cristiano Ronaldo na is a systematic and from form cry and Ronaldo see form as so team take out to so at the game no as so extra time so no Ronaldo so no etimi ko penalty shootout no when team amuna came ko penalty shootout na say neje team amuna first Portugal e say Spain makuma enum e ma Spain penalties na almost so e share miensa e so na pedum sem e mete for na over first Ronaldo e say club and country Cristiano Ronaldo before so when I 30 or 180 games as honum not so 52 goals now after so Ronaldo turn 30 after 30 years Ronaldo has over 52 games and as 103 games and and 86 goals as Ronaldo as and after the game over France Roberto Martinez head coach at Portugal as so as the first time all the trophy na a Regan after about 10 to 15 years about the trophy or the Portugal as now the Roberto Martinez. I think the feeling is difficult to describe because it's an incredible satisfaction because this was the most demanding format that you could have. 10 games, you got the quarterfinals, we played home and away Denmark, we had to come back from behind, we played Germany at home, Germany that had a full stadium, we had an incredible personality. So from every aspect, we've been growing up in the tactical aspects and the concepts that we can use, but today was about that resilience, never die attitude, belief with each other, and what we did, it just fills me with incredible satisfaction and pride, but this is what the players did. This is the moment to enjoy that, and what it means is Roberto Martinez, head coach at Portugal, and after the game, I need no money. I so I can't do it. I'm fancy saying so. I'm quite patch and pay almost yes. No, but what's my going to the come and answer the Amawa. Now, it's secure sanitary pad, and I make for my friend South African Tanker Ransford, and I didn't call Facebook. And now, man, good day with you yes, and a systematic. I don't appear from Dada or Munna support. Mama, who ever Mura support. There is seen I'm not much now in the Samba. Feel the heat. Sumpa. Feel the heat. Sumpa. Right, ebusuafo ma yena wase na yema akwa aba. ADEA AKYE ABIA yeguso a yekọ yanim kakra. Yekọ sister station SOMPA 106.5. Yekofa agudie mu nsem edebro. Baby a yedri yebetoa so ewo ha na yakọ yanim ama bibia etume aye kama. ADEA AKYE emu nsem na yede ema wo enti no yenhye eno enso sa na
yɛntumi ɛnkɔ yɛnim efisɛ adeɛ bi akye a ɛyɛ mu nsɛm no ɛna yɛde ɛma woɔ enti no anɔpɛ yɛgu so a yɛde amanebɔ no ne nyinaa ɛbrɛ woɔ na yɛtumi akɔ yɛnim kakra onyame adom adeɛ nya akye yɛ deɛ na kyerɛ sɛ emu nsɛm no a ɛna yɛde ma woɔ ama bibia ɛtumi akɔ nkan kama ɛwɔ ɛha ɛnom enti yɛnhyɛ ɛno ɛnso saa na bibiada entumi ɛnkɔ so na yɛba bedi nkɔmmɔ bi ɛwɔ afidie so nkɔmmɔ a yɛba bedie no ne nyinaa no ɛfa petro a ɛne petro ɛde 1 cedi ato so dollar ɛba fam ɛne ne yɛkeka ho no yɛpɛsɛ yɛdi mu nkɔmmɔ na yɛhwɛ dia ebefiri akyire ɛde aba ama bibia etumi ayɛ kama ɛde ama yɛ nansa na no a yɛbɛkɔ akodi sanko ma yɛmfa aseda ma 21st clinic wɔn ekuta yɛmu na anɔpɛ 21st clinic sɛ anɔpɛ yade bi ɛda okwankorɔ no fabra wɔn nkyɛn yɛbɛsa saa yadeɛ no ɛde ama wo na the important thing pa is our shadow so ne say ye kan tinimu ayaresa de a 21st clinic achinje bia ni ho 21st clinic clinic of our time no kwasem ne say wo mo bɔ mmɔden adeyɛ nkitahudie ene anamontuo ahodo enyina emu ye kan tinimu yade na homa na efiri usisi achia fa usirem ekɔ na akokonkosi u 9 na esi form no ni nyina ne say ɛho entsantre no ɛho techema ɛbɛyɛ oya na entrekese wo mu ne sɛ etimi dandan ne ho and wanhwɛ ya wunhu obi wa usisi ɛbɛyɛ oya na ayɛ oya so duru mpempenso bi mfie bebre ayɛ oya nso still their situation no tia ɛna ɛtie ɛwɔ sɛ wo de kɔ 21st ken na yɛhwɛ ma bia na yɛ siateka no ba wo so no ma wani amra ɛde wo bɛto fam siateka ne timi ya kopem se obi ne nan no kora eye tofo mpabo ahye ne na ero kora onhu enti no ya na wahye no so obi ne de no efiri benkum na aba nifa efiri benkum na aba nifa enti baabi a obeye bia ebetumi aboa ama bibia aye kama enti no yenhye eno enso maka kire wo se wo mo wonkora beta dunum 15 branches Ghana anyina na no pay sa o hwehwe takwa de ne de a Roman stores no hwe animu ofre TNA park no na wani hwe commercial bank a TNA park no o try ya Roman stores no wo ho udu Roman stores na mentoa so nkobiom Roman stores no hwe animu enti se wani hwe commercial bank a onsa benkum so ugina Roman stores na onsa benkum eho na 21st clinic ewo doctor fo ye adwuma wo ho nurse fo ye adwuma wo ho sadia onim nipagie okọ ho a ye jo kama e ma ofili say aha ye ofie enenti a ye ka say 21st clinic ye clinic of our time no kwasem ne say wo ma de ye sononko o mu bi bia ye sononko enuro ye de sayade ye nuane nuro enti no se onom kra ente se nuro binum a uwia bema wachire hawo no we ye nuane nuro ebesa wo yade nyina ama ho ato se ne uhu se nkrofo ni abre yetum nika ko 21st clinic ya na nso wakobi ebebo papa ama bibia aye kama fra wo mo call center 0540311311 0540311311 ofra wo mo a ye no bedi nkita ho ama bibia konkan ye wotakwa ye wotakra de ye wo Accra Tantra Hill runabout ho enum a ye wo Kasoa debisu dwaboso ne nyina no kwa obehunu yen ukọ eya santimemu a ye wo Boase ye wo ehwa overseas ho a baby a Sompa FM ewo no a afi ukọ bono ene na pie ya ye yato apete ho baby a ye osunwane brekum wenchi techima ena nkranza Presby Bank na nhwe animu ho a obetimi ahwehwe wo machi akwan na anope ye no edi nkomo okay ye bo modern se anope ye bekọ ahoma no so na ahoma no nyanye krado no ene ye pese ye ne energy expert for no di nkomo na
1 cedi on fuel liter no ena afei sedia sesei dollar ne nneɛma eba form no kwan bɛ na ebetumi afa so a yɛde yɛn no ebetuatua ye ho aka bi a yɛde ɛwɔ energy sector ho nti cedi appreciation no as a strategic windfall for energy sector recovery and ECG in solvency no kwan bɛ na yɛde ɛbɛfa so enche yɛbɛkɔ ahoma no so na yakɔ akodi nkɔmɔ but yɛnhwɛ assets mu ene yɛdwumadi a yɛato din sɛ assets no ha yɛka nsɛm no pain yɛmfa nɔkorɛ no wada nienti a yɛyɛ ne saa ne sɛ yɛde twe adwen de ankrɔfo aka akyea no yɛde tenetene no yɛka bi a woyɛ MPP ne yɛbɛkɔ ama woyɛ NDC ne bi yɛbɛkɔ ama woyɛ MPP ne bi yɛbɛtumi akɔ atia woyɛ NDC ne bɛtumi akɔ atia wo ebi nso wɔ hɔ a yɛka general ɛkɔ de ma Ghana nyinaa Emma for our own learnings enti no ya na wahye eno so enso but anopei ebra ye ya adwen se ye di 1 cedi better later bia so no ehwa na politician for MPP for yi omotu mrika ene ye kotu ni din se sade ye D levy amanfo ye tu ni din wie na amanfo ahyase ye compare E levy ene D levy no na ye pese ye wuram na anope on assets no yedi nkomo kakra ewo mu enti ye cheche ye tiefo na yamamu nyina ache amamakwa aba hade yesi nokre no predwan ye mfa wada ye kan nsem na anope ye pese ye no di nkomo yetu anamo na ye kɔ aban hyehyɛ bi a wode ebegu akwan mu na nhyehyɛ no botaye ne se wode ebeboa enya dwetre yaboabo sika kakra no a yade ebeboa na sa sika na yeboa no yeboa na yeje ede afri Ghana for ho enom na nado danko akufo ado abreso de siye eno mampani mahama abreso de asi a ene kura na yade ye adwuma no yepese yade etoto ene eho na yehwe emu ade na nado danko akufo ado mamu abreso no na yefre no electronic transfer levy eternity akase E levy eno no ewo ho a yade edi enkita ho ena ohwe omampani mahama breso so a nanu ya na pass yes amendment or parliament 2025 energy sector levy amendment bill ya pass ewo ho enom na anopei ye pese yedimu enkomo na yehwe ema bibia etume eye kama ede ema yen ne a ye pese ye ense yen hwehwemu yen sem kyerefo de yatena se ya hwehwem efiri 2 levies na politicians and MPP and NDC for omode totototo ho no ye pese yedimu enkomo but Matthew Fopa yemfansi hanom na yemoshi enkwa ahoma no so yenkonkodi nkomo emra efise na ye hwe ne mu se yebedi nkomo na sesia yi no ya de a afi na yenya eye onipa no yemo modena yeni sa nkomo yi yentimfiri hwansa na yetumi akọ enti production eye krado a yede betom ade akye bia dwumadie so ne na yatoa so atumi akọ yanim kakra ade akye bia yeguso a yetoa so akọ yanim ama bibia aye kama ede amaye ene anopay right ye kwa ahoma no so eye yewura Dr. Eric Efa Donyina waba ahoma no eso oye energy expert na yebese ya no kodi nkomo kakra seed na hoden a enya sesei no broni beka se eye akwanya bi aba ebetime ye windfall bi aba ebetime aboa ya ma eba ECG womo ye recover womo na eka ya eda womo so womo bono ya hwe ede asisi ano no a yebese ekoje ne nimde ewo ho se obi a oye nimdefo na yenkwa ahoma no so sese a Dr. Eric Efa Donyina mpacho good morning na anidie mu a wapomu te say yo right yeda ase bebre anopei ene enkomodie
na yɛda wase if you say ene anopa wuni adaje kura nso no yɛtoa so enti yɛbɔ ne taw na yakɔ yanim. Doctor mayen hwɛ wo hwɛ sese cedi appreciation of the Ghanaian cedi na eba noa yemisa sɛ emfasode be ne womu a ebetime de abre energy sector noa as far as omo import ene omo debt services concern. Yo, but what station your friend is? Your friend is Sompa FM. And Kranza. We are Sompa FM TARKWA. TARKWA, yo, Mate. Yo, Mammy Chow phone in I. Right. And it's say Ghana City, no. The more you do kakra, when you're holding, yeah, $80 no, etigina kakra. Dollar no appreciate it against the dollar. City no appreciate it against the dollar. Enti right time ya yebeti magina so na gains na yenya e wo sidi no ahode mu no yedi bi aboabo no akwakutua energy sector debt no ankenye anamonfio bone na de ha adwen kakra ne se energy sector debt na eta hono no sabio enam inefficiencies so enema ne bae se kano accumulate abedru be 3.1 billion US dollars. Yeah, say we additional one city I de beka ifu ehon say de kwa kutua sa kanwa. Last year ye to fuel 5.3 million tons liquid fuel. What they call latest more 5.3 billion. Now the time so one city 5.3 billion Ghana cedis for a year. Assuming say your petrol consumption is constrained in one poor. And Kabete came Fincia and the Bebo Sumi and Sana Nine, na Edia Avi. And think any bad this says I cannot say and Tia a bit and Kanya Semina Poetry. In a swing in Pasua in your free and Kanya Hossein Kanya Sunwa, how are you in Enti Anke step in the right direction. I may encourage Jiminianum Ghana Punina, Emwa by na Intia Sescan. Nemo, same talk a clever one say. Inefficiencies and so Emma cannot buy and yin free ho. Eti we cram puna a kind of problem samba. Until the maybe anyone say are buying any electricity for any stakeholders yen traffic. Na yen fashion to aquam in who quite fast will be inefficiencies next year. Na se kobasa scanner ye Bruni said there's light at the end of the tunnel. Fiancy and Bosome, Minsana, no, Edu Hovia. Yet you be a nicabim, and I can't back be a bakety be, ya sabi, to work a crack a bit material. So now there's not hard dream being say, Omoka energy levy no one no. Finance Minister Nedi can Canada, and energy minister the Canada, and EU representatives the Canada. Yempani Pumi and Senina, no beer, the enemy home, Abraboka Crown. Finance Minister say, Yedibitria, energy sector debt, 3.1 billion US dollars, no qua. And energy minister also said they beat the better fuel, I'm a more one can near my eno. And you Raman Peninsula say, Yedi Abitria cano, near the being short to fuel, I'm a more one can near my eno, near the beer stabilize power sector. Enti neje say a Canadian kwa the finance minister kind of kwa and can me support no be say yem1 into na omo no kan ya man yen ye betu fu ama omo da dia ene neje say sa katua ne eni awie ye betua obinim bra ye bewie so enti aban man no nye kakra me yenhu say on fasa adeso no so aye enkosi bra eni awie me ha no yo yeda asene sadia wasi abua ede amayen o kan se inefficiencies e wo ho no ye mo aban na yentua saa adewe obani minim se ye fo obi adwuma na inefficiencies e ba mu ya na efiridi en if I ECG for no more attitude towards work. And never be over on business in home quine. And never be over any one's from a tenancy train.
Emma Essayansa. Ska Omoton Kanea Maya no Huskano. Any consumer Tenasima customer Eddie Omoka Ebro certain number of days be. Nasano Maka Somoka Kuchana Kaniamu. And Omo network and also no transformers name conductors any primary and secondary substations no. Baby I am I was say almost a time for no. Na reduce losses no. And a canon say fan free a buying crew yai. As I buying or customers be or no need your mobile. Security agencies, fire service, prisons, police, army, immigration, any they can count, and pay ministry departments and agencies, hospitals, universities, schools, colleges, and they can count. A bunch of bills and they but 10 years show. And Otianso and Tiani in Anakabi. It is animal way in Anakabuma, ama inefficiencies in Abano. And to be here saying I bet not say nearby. Na ya twatwa adwene ne ye free hono obani medasene no na mimisa bio se yamfa ne se Ghana private company bi na yafa managing director ene na adwuma yefo na omo manage se omo inefficiencies ama omo boka yebetima ka se no ntino customers are omo patronize omo services no ye de etuo bi to ye niema so ama wo mo atimatua na anka nye ne kwan no nanso no djuma ne ya ban dia na osom no so Ghana fo na ye de som yen eno nti no akoy wo pass 19 kro umia ye ne ya wa mia so an 90 enti ne hia se ye nyina ye boy ho afore ne ye de boa lemom se what causing inefficiencies no be boa mo to yakana also demonstrating training pan so kaya me boy de na nke ni kwan se me boka no kra ma mo betua bi nti me ye we ni na mayi kana firi o se le be ya mo boa me ma me tua we bia mon san me san me boka bi mo e ma mo tua sa na wo san ke hu obani ebio 2015 yede eslabaye na botaye no almost the same 2019 2020 omampane Akufo-Addo abreso no so yehu so omo ya amendment binom ewo esla no emu ni nyina no aiming at say yebetua eye eka no a eda ho no se efri 2015 bepem sabre yentimi ntua aka no nwie ya what is the guarantee say sesi 2025 die ekwo yebetimi atua na mdi kan no say beginning no am kan say yemwa through Islam yentua kan na nko mu yi inefficiencies in free wa nka yatua wi de dada so the same mistake any yes repeat it say wow yenyi inefficiencies in free ho no yes yen sign entua kan bim so sabi o 7 period asa ejabeto fu mu o bro ana o bank ana o board ehye lenti unya aduane ni na o neighbor frɛ ma obedidi ni fia e wo se wo so tu ana mo se ofu ahye kura obesan adofoforo what you say wo se dua foforo se de be ya wuni di ni pakro fie da nipa no se wan ka se wa kosi asase kura dua foforo a onim so nipa no bɔ ne ho moden enti ebia bosomi nsia no ono na fu beba na magya no fidi enti sa no fidi ukura enye ne ya na o fidi no na o don sa hye odam refam na ote ho wo kura be ne hi ote ase aha sa na me ho no okay in practically dia na ECG for no ya omu be reduce inefficiencies no na dia na bema Ghana for so dia na Ghana for ye behunu na ebe Kenya ye say ampa oma ye crowd say omu reduce inefficiencies no you see here yi die enema ye make short term and long term there short term there no and say was say omu fidie no primary and secondary substations transformers and conductors IMR any meters access any ade no ombe iskapa mu duru no de I stabilize sa nema no
na fi o me di bia introduce smart technology aba system no mo na no de menye ni so ombenya ho sika sesi ya se bia aban betima ma private sector bi e de sika ba bi wuram na waye saa ne mana ma wo mo na fi ye ton kane na faso e beba so no nipa no so ya titi bia ma ne de atene ka e beboa na eno ye short term o eno so na ye ka say private sector participation eno so wo monte ase no o o ni ska o de be ya de no o ye ma obi fa ni ska mra mewuram no mo awo so a eno so se mempene o na fe wo koya na obai enti short term de na maka na long term no ho be hia say inefficiency to say so obi ko kania ko fia ana opemita ko ni fia so ni post yeni ahoma yeni transfer de keka ka ho sa ne ma no wo munyai post ni ahoma ni ade eno ni equipment a wo de ton wo kania ame fe kania ko mi fie na adwuma mu na se wo si post eni ho meters ni ho ni ade a na de na wo be gina so de aton kania akwa ti se obi operate cold store akofa fish ene ne ma begu container no amanfo abesala ase to se mini scale amede ebe we fish no de amao so fish ne begu apro sami me adwuma ne media na wo ye manager media hye wo sa na wo ye sa me yiwodi ana media adwuma na mani pa fro because untimi nya adwuma no so and going forward na wo sa attitude we nyina ejai because a customer no be pekania now frustrating no onya bia the obeya ne se obewia ni nyina aka ho bi na illegal connections adoso no o kan yakura se o current na o voltage na nye na o kobo ECG for amane a ne ye kire ho asip se favor bi na o mo be ye customer na o serve no so ono na mo so no wanya adwuma a wo ye no enti egu a wo de ma o manager na o director no for sabu no abi ma customer esa se customer no kura ho hia eten wo manager because the customer no ni ho a wo no manager no me nyina the next day you will be on the street mobile be unemployed okay I say customer no na employed etua oka ndi o so di bo ni di ma no na ne how ne koda na no woman ye wani bresem wo hia sem na uturika koye ne fault no e di ma no e say sa attitude we nyina o mo sesa no right inti for you one Ghana for bi ya adwen say ECG inefficiencies no adrum pempen so bi a wo say ye ma ye nibre kakra na etwa say ye pam obi kura firi adwuma mu a ye pam no firi adwuma mu one adwene sa be ya adwen enya atra level a ye di agro atra agudi level kra say obroni say I read adura ni bre so pa ni kwan say wow be to Ghana for 7 kan asem hu bia fa hon ni pa kwa wo ye o say you free kwan no mu na ma de na ni abre obey adwuma no ba right ena ebio nipa ye fa wo mo koye adwuma wo ho no ebi nso ye suggestions bi say because of say ya na omo ye ebia I may be wrong omo ye connected to abina ote akonwa so at a given point in time no enti no ya na ama omo ho asem ka no den ma aban no kakra enti despite omo nimde ne nyina nka ye nhwe obi a oye quite independent kakra free aban a wote akonwa so at a given point in time yeah, from your expert view woni sa for no be ya adwen no an say adwuma ne ye be ma private sector ensa abamu kese esan say inefficiency see e free ayi me many shall say quality see adwuma ho ye era rolling the press so sa ya sesa aban ya sesa minister ya sesa ECG managing director ya sesa managers directors problems in the tia na tie ni na ne say wa ban sem no obi am fa ni serious. And this is a private sector, and in the Sabisuma, or no, or Nisika be with them. Akyo inefficiencies in Nina, and to hear Nisika back. I mean, no, can say other stations and so free. The young farmer private sector, na inefficiencies in Nina be free. Adoma,
ebrefo from yebesen ato ankomo yi so mate me wo ma moda right yo bye ebeboa ama yen totoye ni nyina atume akoso eno ne nkomo a ewo yanim a yedie ena one city na abande ato liter bia so no o se yemo aban babia yeduru no ye ho bibia enye yemo aban na aban tu abane ne haw ne se ewo se ye de breto so se bia afe ba ko mfie mienu mfie miensa mfie nu mfie nsia wo se yetua ka no efiri ho yetua ka no firi ho wie dia na yate yensa efiri ho na efiri ho no moko no ye start on a new slate eno de ye moka ye maka no kura meto ho na nema e maka no ba no na ye sisi ni nyina ano de afi ho enom na drenche na o se bottom line say efiri omhempani pencil owura Rollins a pencil de besi ne yasesa aban yasesa minister yasesa MD ewo ECG problem no ye eso nteda da bia kese nanim nti ono de feel say at this point no the solution no be say ye be privatize the solution no be say ye be privatize ye be man krankre abam ankrankre bamu de a ono ode ne sika na abewuram onhwe ntenase ma ntoto niema jeje mu te se eye aban de enti eye Ghana for Ghana aban de na Ghana for te se ne asi wo mokọ ahokyere mu a ye be ba be yire Ghana for ama ye tue sika no nti monte omo ye ne biara o se nka ono de be susu se ese private sector no eba mu bi na ebeboa ema bibia ekonkan maka eno awie no mayenye ye assets no yentoa so emfiri ha eno aye nkomo ya yekodi ye ya ne nsoso ho no ebia efise asamba ko a trend Ghana pa no sei eye sa one city deda fuel so ene shase aye adwuma MPP for ato ne din say yedum so levy ena omode toto levy ho na mepese sa comparison toto ho na omo toto ni ntino yewuram na yedim enkomo kakra mekamba bedru say sa to mienu ni nyina ba ko si MPP abreso ena ba ko si NDC abreso na ni nyina mu no efiri Ghana for yebotom atinye bia ni ho efiri Ghana for yebotom na yebotom efiri no ba kono de ebeka wo phone ena ba kon so beka wo car tank no enti no ne nyina ye ka bomu a efiri yembotom na yen hwase said ya yen sentrofo pensem no mu de amaye no na yeni nkomo kakra ewo ha wo e-levy no na ye 1.5% tax on mobile money transfer ebro 100 cedis mobile money transfer ebro 100 cedis ena utua na yeje 1.5% achire Ghana for kasa ho a ena omo revise ye edeba 1% sika bi ebro 100 cedis into so send this sika 20 cedis 50 cedis 70 cedis 80 cedis even 100 cedis o send there na yente obibia na mom de ebro 100 cedis ena na ye bete unti say sika na wo send ama wo maame sika na send ama wo fase sika na send ama oba na ye below 100 cedis a eno no na e-levy no entel ewo ho enom na mo say ebro 100 cedis a wo ye dwadini wo send sika ma wo business partner ebro 100 cedis a eho na yete boom
ɛhɔ na yɛ ana nkrɔfoɔ ɛyam ɛhyehyɛ wɔn no na yi levy na aban de bae no ɔyɛ n'adwen sɛ afi bia no ɔbɛpɛ ɛyɛ biliɔno nsia ɛno na afi bia ɔhwɛ animu sɛ ɔbɛyɛ nanso ɛho kasa ɛho dede ɛho ama ne bɔ ne nneɛma bebree ba ho nti no ewi ase no ama aban enya saa sika no a ɛyɛ na yi levy no nso entrekese baako na ɛwɔ ho ne sɛ wɔn pɛ sɛ yi levy no bɛte wa opa sika no onsende no momo wobɛtumi anante na de akɔhyɛ nipa ne nsam ana sɛ wode bɛma ne nipa no kwan bi a bɛfa so ade bɛma ne no wobɛtumi de ama ne no wɔbra enye momo no efi sɛ ɛno de na wo choice momo no o sende a ɛna ɛbɛtew sɛ wan sende a ɛnya ade a yɛbɛtew enti no na kyerɛ sɛ ɛno no ɛyɛ ade ba na amanfo ɛka sɛ yi levy no baayɛ no ɛde hu bi baayɛ dawura na yabɔ ɛma mobile money fo adwuma kɔfo fi sɛ na nkrɔfoɔ ɛnyɛ den ɛnsende sika rara sɛdeɛ ɔmo ɛsɛsɛnka ɔmo sende enti no ɛma mobile money fo adwumadie no ɛkɔfom ɛno ne ma nkrɔfoɔ kasa ti ayɛ ɛna afei amanyɔfoɔ ne sikafoɔ a na ɔmo tim sende sika akɛseɛ no a na yɛte ɔmo akɛseɛ no ɛno na ɔmo ɛha ɔmo nti na ɔmo kasa bebree ɛwɔ ho yi levy no enti ne tofa bom ni sɛ yi levy no deɛ na obetumi adɔgye obetumi ayɛ wadwen sɛ untua woyɛ wadwen sɛ untua a ɛno no ɛne sɛ wonkɔ send sika no na yatew enti sɛ ken na mede ne ka mɛhyehyɛ no na mede ama no mensende ɛmfa nkɔma no na yateme enti ɛno no na metumi adɔgye abra mintua yi levy no enti kwan bi so no na yi levy no allowance ɛwɔ ho na tokuro bi da ho a ɔho kyerɛ watumi dwane kɔhyɛ tokuro no emu saa na nkrɔfoɔ ɛyɛ na yɛmra 2025 de ɔmo de aba yi ɛtoɔ foforo aban de aba na ɛhyɛ aseɛ yi ɛno de ɛnte sɛ momo no a wobɛtumi adɔgye no nea one city na yɛde ato letter bia so no wodɔgye a ɛnyɛ ye obi bɛka sɛ adenti a meka sɛ wodɔgye a ɛnyɛ ye ɛno no ɛyɛ toɔ foforo bi a ɔmo de aba wotɔ petrol wotɔ diesel liter baako biara no yɛde 1 cedi na ato soɔ na 1 cedi na yɛde ato soɔ no ɛkyerɛ sɛ gallon baako biara no ubetua 4 cedi 50 pesos gallon baako biara nti sɛ wotɔ gallon du gallon num gallon sia ene ne ɛwɔ animu a ɛkɔ nanim bebre na wawahu sika ubetua nti sɛ wode compare yi levy na yi levy no sika yetua no nokore nyame ani nipa anim nokore ye baako na yi levy no yesene di levy ya omode abasese efi se sika 1000 Ghana cedi ubetua wo so ewo yi levy eni sika 1000 Ghana cedi ubetua ewo leta bia so no utimu se yi levy de no wo fom ena we de no ewo soro enti e kire se eyade a na yi levy no ewo fom echen we aban hwe animu se eto na ene ehya ase ye adwuma no wanye kura afibia no obeje beye 5.7 billion Ghana cedis na yede akotua eka ewo energy sector no emu ye mbubum na yemra fom ye nsentwe fom hwemu o ma ye kire se 1 cedi ewo liter bia so no ne boye den echen yi levy de no efi se ebema petrol diesel nebo akosoro driver ni na ono kwa akoto eye saa na ema no ono ko na ye de bia atom a one filling station no nko ntokwa o misa filling station no asem bia ono de obebu agu ne ka mu na watuaka otuaka watua ma filling station no aban be kwa akogye e wo filling station for no nso ho se wate as obete wo mo agye ne to na ewo mu no wanya de akwakoye de a
ono so ede koye driver ni no ba on for say sika na nhye ne botom ono so bedura o de be hyeka sikam o de hyeka sikam a ebe maka sika bo akosoro number 1 ne enti amese we no untumi dodge no ebi nie ebi ana wo adwuma wo ye wonto petrol wonto diesel enti wo beka se emfa wo ho ba no kwe wo mu ni se wo foro ka nko ade a anuanom eyade a wo betua saa to no bi saa wansi de na de da so no adraba for de be hyeka sikam driver ni de hyeka sikam a dwadini no a ono wakodwam na wakodi dwa na ode na dwade aforo car na ya charge no ede wansi de na hyem ede ama no ono so ba maame na oton gari maame na oton tosi maame na oton mako papa na oton cement e wo store mu ho no so ono kofa cement no okofa ntosi no okofa gari no na se ye de wansi de na hyeka sika no mu ama no enti ne ka sika kosoro se dada no na otua ka sika wansi de na ene ye se ka sika no ye wansi 50 pesos a one driver ni nkontokwa o obetua no waba ono so ba saa ka sika wansi 50 pesos no o de be hye niema na wakofa no mu o de hyemu a eye hwannom na ebetua eye yentimamufo a ye bekọ store mu ho se ye koto ntos ye koto cement ye koto iron rods ye koto nchense and bodan so ye to mako ye to nyaadoa anantrowa saa ne ma no nyina no ono de behyem dwadini no so de behyem o de hyemu mawa na wato na de aba ofia bedi wo so hwan na de behyem ama no wo ni obi a wo de behyem ama no enti na chese saa wansi di na ye de atoto letter so no ebetwa ne ho akwa ekwa beba beso e wotemamuni no a wonkita ka na wonto fuel wonto diesel ene ne akeka ho no enso ekwa wo so ena ebeba beso e enti wahunu se wode toto E11 no ho a na E11 no ubetimi anya baabia huri akogina mepa mensende sika no ewo momo mansende a yenteme abare ncheme abare ne mini asem ka me na mekita mesika ena mse mensende ne momo aban ntimi misa me hwe but when na ye kana de wansi de ne de o dodge a enyeye eka teacher ni eka nurse ni eka doctor ni eka radio presenter eka obia kuani koko kuani mindsefo munyina eka mo se wo ukita car wo de akura beka ododo chen obia se wo ukita car so na afro passenger car still ebeka because fuel for no filling station for the bema driver the bema car sika lorry fare no beko pasi ya fro car no ho yenso ya fro car no adwadifo no ono nso de bema ya koto ade wodwam no nti ebe wiase no na kire se ye ne temamufo no ye na ye ho eba abekire yen ewo saa enema ene ebo ntumu ewo ha enom nti ede ye ba yasama na ye bisa se ade na ese Ghana fo na obi anya na adwuma yi a ye na ese yetua ho ka se me wo sompa ha me ye adwuma yi adwuma wura akire me de amenye ene de a eni kwan se meye enti de adwuma wura se menye no oba na se nye saa na meye no a obetimi apam me obetimi ayimadi ade na Ghana de ye fa nkrofo adwuma ye tue omoka se omonye adwuma ne ye omoye adwuma na se adwuma na ankoyi a na yete ho ehwe wo mo ebinum akọ pension sesi America sai ebinum da so wa adwumam adwuma kro no aye kan e wo se yetena sene ebisa ye ho se eye den a eka no baaye na nipa o ma aka no baaye no ye ntwena so na ochena obi so anya bi enkrofo akotena tena nnwuma no mu e na omo ye nnwuma no sade omo pe bosome so na omo age akatua kutu na ne bag ayemma na o de koni fie
na wakwa akodi na obo man ka afi ba ko atwam mfie mienu aba na wabɔ man ka mfie miensa aba na wabɔ man ka ye ne nanenamu na aban asesa aban foforo obeba no ba o se kofie minti no nya adwuma na ya manipa no kofie na ya fa nipa foforo na ono so abetenam oba ya na wona ewo ho no na ya ka kire no chief hade say ya na ye no na omene namu na omana sen aboka biem na eduru ba bia na aban ebeche eka no e de aguye so say yentimamufo no e na yemetua sa aka no. But the question is eka we kura no yebetua akwa akosi da ben yebetua aka no akwa akosi da ben yenim da yebetua aka we yawie enti say afibia na edaye so afibia na yetua afibia na omo boka no gu ho because nya de edikan ni a yetwa eto we say yentua na yemfa nkotua eka no 2015 omo yebi 2019 omo yebi 2021 omo yebi 2025 omo asan yebi eka no da so da ho enti die na de ka no ba na hwan na de ba hwan na tena se eye nhwe ha ema ka no eba abusanfo ba bia yaduru no nye se ebia eto no na ne tua ye ohawo ba se ya nhwe ya ochena agency foforo enso koye adwuma na oboka na ya behye ho mra na ye de ahye Ghana fo kon wo de hwe kwan kro mo de mra we call parliament mirika ya ma obi amane empom na hye badwafo kra de we no aware minister sorry ya boom and or the call ye because omo doso o parliament wonti no omo nim se ne tie bia omo betimi apase omo betimi pushi say ye pe o ye mpe o omo betimi de abehye ye kon ampa ne ampa imputupuru minister na de because omo de call under a certificate of agency omo de call ya ye be pene ye mpene kikiri hwete sam ahomache omo apase ade kye aye mra ene na ne omo de ye adwuma yi abusanfo ye ntim ntena oman no musa o. For example aban netua hospitals bebre wo more bills light bills aban netua assemblies wo more light bills ene other government agencies no budget na ya yede ma no omo de yeden ye ko hospitals no say ya hospitals no wo mo ye income generating institutions. Yes, obi beka se sika omo nya no entumi ntua saa na obi ade ete obi asika onya wona adwumam enso hwe enso no na odi tua na light bill adenti abepem saa brei e wo say abanje saa aka ne nyina eto no ho so wo bra aban so kra ontumi ntua enti omo boa ne nyina no a na abeye kapuduo na eda ho eduru baabi na ye twa ye ho na entwa na omo akoye mmara se ya na omo de aba be hye Ghana for kon Ghana for aden enti baabi ye duri say ye kasa obi ye MC ye kasa obi ye DC ya ewo a district bia na dwuma ne sen aden na ye mma kwan ye nsachira na emamu emma institution bi te say assembly wo muntua omoa light bill adena yemma kwan saa eye IGF na omojeje no IGF na assemblies na jeje no omode yeden omuntimi ntua omoa light bills from eno me de yemfanto ho so what as me de yemfanto ho ente me kan assembly I am not referring to TARKWA Nsoaye municipal assembly nko me kan assemblies in general e Ghana ma first institutions na me de ye emfanto ho yenti mo ntua omo bills afei ade ba ko biem ade na ECG unim se obi yisu kane ese otua ka ade na ese wotena ho 1 month na nkoda nipa ne ka se wontua ya onkoda ne ka eti edru ba bi kura eti ndi beye 3 months wo check o bill kura wo nhunu o kan ya kan kire o se wo de bill no wo check na nhunu kura betua na eba betua no otua based on what? Based on what? Ena nipa no metua inefficiencies no bi no edie ne hye ho ntia emedru ba bi a bills no ye check kura ye nhunu se
bosomi we me bill ni enti me kwa akotua say wo ka ye say wo de o check na e makura bra betua based on what ye de na ebetua e wo say me hu say this month masoka ne a 1 cedi me kotua 1 cedi na o ka kire me say me de bra betua me so maye me budget say minim say bosomi we kanea 1 cedi me kotua makwa wo say wo de e maye nti no bra betua bi ana betua na eba na se anso a na de bi beka ho atete sembe no or how be no all that we are saying is say e de ne hye ho no ma eye den mo say mo betua ana say ade system na e ma ye hunu ye bills e wo ye phone so na ye betua no sa system no e de ne wo ho a nti eduba bi a ye bills na ma inefficiencies no bia inefficiencies no ebi nie enti no e wo say mumma adwuma na mo ye no mo fa ne serious say e ye adwuma asem ya ye kenye ne o efro mampani Rollins abreso adidi mu ba bepem enne afede ye drum pempen so say ECG for omo adwuma a omo ya enko ye broni beka say omo incompetence omo inefficiencies ye na ye kotua ho ka ye na ye kotua Ghana for na ye kotua ho ka why endi Ghana for ye betua to akosi da ben we are citizens we are not taxpayers we are citizens endi ye ntimi ntenase na nka say so ye Ghana ni dia wo de amamuo no o chefe wo mu an say da bia wo betua to enti aban bi aba na de to aba 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 na omo je Ghana for enkosi da ben mon kai hu say we are citizens we are not taxpayers enti nye ya sede nko an say to nko an ye betua e wo man mu edura bi a mon recognize yen so say we are citizens and by default no some of my services are esombo but we are not in this country as citizens are no na you tria for incrofo inefficiencies na na say you tria for incrofo inefficiencies except to say bia aban wo security bi a opes or this levy way ekoye mekasa aban wo security a nanu aban ben na obetwitwa to obi no mu obetwitwa yi levy no ne ekeka ho emu hwe ma menka asem nkyero eniema bi wo ho a eye popular what I say eniema bi ye popular ba nya eniema eye popular nyina ene eto da bi a eye right because ye twa yi levy mu no ye twa mu a hunu se eye sika na ye twa afiri ho ndi ye twa yi levy no mu a ye twa mu a ye nyina ye boy ensam abanya ya ade o watwa yi levy mu waye sei wodi amoma ye nyina ye nka nokore ye mfa bibia nto nchen fa wo ndi se to nchen fa wo MPP to nchen na ye nka nokore se saa to wo ye a omode aba muni a na e hwa ase aye adwuman ye mfa ntoto yi levy ho na ye nhwe de ananka ye because after all yi levy me sandis kana metua ba we mini choice just a manfo car why not take Ghana ha or say one way or the other on for car enye niema ye popular nyina na ese di akire ere na ye boy 11 na ye betwam 11 na ye betwam na 11 na ena mutwamu no what was the alternative ehemfa na sa 11 sika na mutwa to aguo no na mu benya bi di abehjem say aban ni secret bi say bia or through sa levy way sika wa short no or de kwa akohyemu dia ene na mmeka say 11 na yesen we if you say 11 no na window wo ho a ubetimi adodge dodge ni say o sende a na obetua ba we upewu mpewu ubetua oforo ka ubetua uye dwade no ubetua nurse ne ubetua enti no abusanfo the fact of the matter ne say eto da bia nye eniema eye popular nyina ene wo say ye de yadwene ekoso eniema bi ye popular
among Ghana for bania a money ye popular among Ghana for no dodo na ye kana wo can be but ye onye analysis bi ehunu the pro and the cons are a wom ebi na atu yesese no it was popular say yentwa E11 mu ba omo ka ye twam no nyina no omo nkyere say ye twam ade na ye de sha nan mu omo nkyere and now financial shortfalls because we to be free ho na wan fa bi anhye na nan mu a sika wunya na afe no watwa bi agunte eso bete enti no na kire say abano ni option bia ede mpa na ewo sa mra we hu a omudi mirika ede sa mra we call parliament say yenkwaje ntom ede na ewo hu eye so agent say ya nyia ntom na no ama enadwoi anhyase anya adwuma oman Ghana bebo de na ewo hu eye so agent it is because abansika onya no a short because yetwa eto no bi agu yetwa gu ye no yemfa bi nsha na mu enti sika isa abanya no eso bete ndi e sa abantum nika na ode sa amra we ekohye Ghana for ekon why I didn't say banisa aden we are not taxpayers so nkwa we are Ghanaians we are citizens ndi ye be tax Ghana for akosi daben bibia na ye be tax Ghana for COVID yade baaye ye tax ye ene bepem ne nyina COVID levy eda so wo ho a omo de tax ye yade aba ye je ye ho to bola ye je ye ho to nti Ghana de na ye be akase jama bi akase ye ne ye yire no beda na ye nje ho to aka no nko a anyway ade achia bi adwumadi su ne aha SOMPA 101.1 FM ade achi assetes dwumadi ne maka jo say assetes de ye kan sam no pim ye mfa no kore no enwada ye bia ni mu ede to obia anim ewo ha enom me obreketua bi wo manim me obreketua bi wo manim a mepon na nkomo ne nsama mabobo so yi obi kan me de to ani obetimi afre ya dika ya first phone na wie yenye second phone nhwe ofre na uramu a ye be forward nkyere 0260 196062 0260 196063 0260 196062 0260 196063 na wabaso ababekere wadwen good morning me ba cha udeni ba bia okasafi onye da wasafe me da se mayentio safa ponya suna me dra penyin ben oben trebe la ke eta sabe member on so second question 2026 in fact you go ma 2015 na aban ndis aban de etla by etla be boa sunday in list expectation from 2015 to 2024 these two parties are the $36.2 billion almost in this for 2015 10 years new from 2015 to 2025 Asavia this was it. And so good morning. Hello, good morning. Good day, baby. I'll Kasafi. We are from do good, me Kasafi Kadajin. Medas, my NTO ano pay. Odisheba. In fact, the men summer all coding in ano. I am Mr. Dan from Margin and Kodo Papa. Na, in the year, any papa didn't come na Mishe, Kwana. A church in your mum at the fun. Now, young man who day. In fact, working. Ghana people working. Now, I tell the BPA one obedient tax. You live Yaba. To them, my electing. Near Nayabi. Yeah, a beer big hokra, and you go back to winter now dodge. You bring in a dodgy. Fine.
Sisi an every 11 him. Nafi e dia bede what to petrol 1 liter. 1 cedi no dedo. E yo ko no be kwa be gesin. I say bibia with the task but so. Bibia with the task na moya me I say akade one sabiye ne yunum be hia. I want the one gen task. I want for what start one gen task in patio. Na e go for ba e dey ya poko hia no poko o be kan meniska wa be sabiye ni hia. And when you see adika be meniska or a tax ni bi. Into me mention ye. Na me do wa in fact yankasi aja tum de or just saban another biba no what that him yeko. See say yatin that na see. I mean me politics but see say matin that no ase. Me mo bia me that me give. Me da see yamin kan no for ye duma. Nyame nshira won so obetime aba so ebi. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby a okasafi. Midini abu kasafi abos. Meda se mayenti o anopai. Yo, ya emse. Nsemwa ababada ho anopai. Mo gampa. Na ebesi da bain. Tigana. Ya patati. Afan tuye soa. Biye ni bo eshegana ko. There were resources and ye mohu a can wasam bra. Be I at the Kawaha. Until ye whisika aquacutia. Obviously, Amuno, the changes boom. So, Ghana for your yard to my ye. Says ye, upon say, a buy by ye. That is say, only a buy a fast abano. A moon for a year in some moon. And so, who say, yes, me for ya no. You could go to Yampany. Which in a certain 77. Who said the idea? Oh, Casa institution. It is a Barbana Social, I buy do a dear, into a buy the future somewhere. Then you enter my boy a tin channel. You could put down what a Debbie Yampany. And in cheap, them say, who say, oh, ye Jimmy. Excuse me to say, you give me into that is politics. What I say. Yes, so that's celebrate no drink or they buy. ADEA AKYE ABIA Jumadi Sunia number na so them 0260196062 0260196063. Good morning. Me bacha udeni baby a okasafi. Francis Pepe. Meda say na minim say o voice na wo form na so wa ma one so kakra ma ye yentio. Okay. Me say Francis Pepe. Yeah, da say my yentio. Me wo say I certain na wo friend na buy no. You know the time no Ghana. I certain na wo friend wa kra ma when interview no. Name ha enom. Okay. Good morning. Good morning, Baba. Udeni baby a okasafi. Mata choye friend Berma ya mensa mkasafi town of estate. Bra mensa mayenti wanopai. We de kakra America na say asemu ya abeto hohisi. Ebu ye home angada. Right. If you say in na yin say nanka satam na 11 wo ho. Second kai to we ho de ya nanka 11 100%. Go me pa na me ko tani misika. Men pa men sen. No cray. Ba we de say opo betia. Na de ba ko amatra te de hu ni say 11 na ban ni mpanyimfo ni na omutua bi. Because no mo sen is kama o ma wo fo no mo na fofo. Right. Very bebre. Na we ne de o mo no omutua bi. But we could be a bit able to say, Auto fuel cry, I was so betrayed. Making fuel on moment to be. Anyway, for my mind, so the between ministers, will be to be. Into much candidates, why, right? To be enough why, oh, mine. I could deny you, say that you could to Abama. Looking at Uncle Fu, we ever but now moving on here, can't say.
hindi si aba ni atko bi adwe mai bi mu right na nkere sana se to bi be bi mu de anya ka yema 11 mu ntina on kakra krasa na yen so obi ka ma to obi ko so se da ko petu ameka ma by force se de yen so aka be bu so ya ye betu yo na yen ni nanom ni e Ghana for your mind we mu na se mo ye se ya aso be na mo se mo pe na ho to ni de right na so so be track mu dia na ka o de be ba na nke ka na be ba no pra be ketwa asking you because you send it 10 million and 50 Ghana is kind of 10 million. Then it's after me at 10 cities. 10 million in now. What's 10 there? 11 better 10 cities. And there's auto petrol. Okami a car here, trade the money, cheaper car at Yokoto, fuel 10 million. Over 83 Ghana cities. Now, I will there now. I not here by. It's a right. Na mo for mo do no anti siketwa no mo no. No mo trans no mo no bi. E wo mo say en ye adwuma de. En so mo tuna kono ma ba ba bi. Yeah, that's when you went through on 11 them less I pay. Yes, yeah, that's it, bebre. Ubetimi aba so na wachre wadwen bi. Ena sa 1 CD eda later bia so no. Shase ya adwuma. 2025 Energy Sector Levy Amendment Bill. Mre wo hodada ena o makọ sachre mu 2025 we and the amendment bill. Amendment no ena de 1 CD ababeto later bia eso no. Nti enena ase aye adwuma. Ehun komodie ena yedie. Empanifo say what dear aye ye no na ye wa na waye eye no kre empanifo kan bi o say ye de ofin hunsuo ena eno na dwene enti enyemfom so say nka aban beje sika tax eto afiri temamufo ho efi say oman ye ya eye mayen ba sa ato we na nkasa no questions ewo ho no efi ehomra no said ya pass enye NDC tie akonwa so nko on MPP omo ye bi what I say 2015 NDC de baye no 2019 2021 and NPP so omo ye the same amendment no ebi the same botaye no a enti no we no ya sande ababio no enkosi da ben that is ye hawo nyina ne amagana fo ekasa nyina no enkosi da ben na wo mo so mo ye adwuma no maka no ba no ede na ye ka afa wo mo eho ade ache bia adwuma die so ne yegu so yemfa ofre no ensi ewo ha enom yemfa ofre no ensi ewo ha na yemra sido ken yenhwe owura ken for reata de no last one na yenko enti no OSP say or the Yura Kenoforiata ato red alert ewo Interpol na ye kase e do bi ato Interpol red alert e kire sign nsunsan so be ne wom we need to go behind this na yenhwe emunsem but just before ye be ye sa enema no enyina no ma yenhwe messages no bia ewo Facebook no so or say I wish all BEC candidates all the best. Anyway, regards to Honorable Bright Esilfi Kumi, first MPP National Vice, and Hajia Safia Muhammad, incoming MPP National Women Organizer, organizer hopeful by Co-Mensa Pillar 2. Yada say opening o message you know yen saka nyame enshira na na fare ne de ne or say please this can't spoil a business or farming or anything in driving because last year a liter of fuel was 17 and now 11 12 cities even plus 1 Ghana city. I don't think it will spoil businesses. Okay, businesses. We have to sacrifice ourselves to the poor people.
Obani yɛda ase bebre na afari wonso ode ebaye nyame nhyiraw afei eno no ye Facebook messages yenhwe text messages no enso we ye Emmanuel wayensanchironi or say you are doing a great job, keep it up. Yes, yate the other message na eka ho no nyame enhyiraw yate MCR for behwe na omai edi ho dwuma ede amaye braima nyame nhyiraw papa ewo ho enom. Now yenko owura ken ofori ata nensam no emu OSP or say we declare owura ofori ata wanted. Now o declare no wanted no echi no ADEA say ye ka say ordinato Interpol red alert so na Interpol red alert no and they can for topic to understanding the red alert no na yanko yanim Interpol red alert na yes say na to so no e kire san what I say e was say yesuamu ade because ade chia we need to inform you and then we need to inform ourselves and so and there was say yenya because information ADEA very necessary ewo ADEA enyina mu nti yenhyase OSP na de former finance minister Ero Akenoforiata to Interpol red alert na Interpol red alert no den ya eno na yepese yewuramu na yedi enkomo but to begin with ye ka say de obi ato Interpol red alert so a serious and dangerous the manipa no a yaye ne saa no serious in this case Ero Akenoforiata yede na to Interpol red alert so no very 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 serious se nyame ma ne nkwatenten na otena se acha na nimonyam ne bra obebo ye ni nyina no saa de we ebe paper fa to agu enti no eno mu nsem no na ye ka se Interpol no kura ye den ya Interpol amanaman te se Ghana ane other countries omo wiase afa na nyina no omo ye 190 ena omo aka omo ho abomu se omo beti ekuo bi a aprosifo ana bambofo kuo na yede beko etia abonefo sem enti Interpol no ne nchiremu ne se international police indokomu international criminal police organization na Interpol no ankasa de ye international police ne nchiremu no countries mako 190 ena omo eka Interpol no eho ebi nya oman bia ne ka ho enti oman a onka Interpol ho no se ye do to Interpol red alert so a wo saa oman no ontumi arrest o ontumi nchew se wo saa country no mu a saa Interpol mra ne Interpol nhyehyeye no entumi enchew ena ye ka se a red notice anase red alert eno no nso no enye arrest warrant meka arrest warrant tumi a court de ma yetumi de che obi no enye saa tumi no bia nanso adesrede bia emu oden powerful request kire se oman no te se Owura Akenoforiata de no kire se OSP esre Interpol se ye hwehwe Owura Akenoforiata na yenhu no enti muhunu ba bia monche no mayen na se kire nyina no Owura no ye hwehwe no wadi bone ye hwehwe no amana be yi ano na yenhu no nti ye de na to bedwam mohunu no a monche no mayen red alert no na se kire enyina eno no enti eba ne saade a na kire se amai 190 no a omoka Interpol ho no ade o betimi aye ne se so omuhunu Owura Akenoforiata wo ba bia Interpol countries no bia so a ombeche no na omoche na omo ntimi ni nasem
ye chena na ye de na kosie na ya frɛ Ghana OSP na ya bona mane se Ken Oforiata mo hwehwɛ no ya kyere no enti no mo nya nhyehyɛye na mo megye no nko na fe OSP ene baabia ye kye no ɛhɔ aprosifo aye nhyehyɛye na fe ye de na si adupremu papa na ye de na aba obeduru a na fe dia OSP pesa ode ye no na ode aye no na adentra yewura Ken Oforiata ye de na to red alert so Interpol red alert so ye de na to so because OSP say obedi finance minister no onam finance minister adwuma obeye ye no so e de abeye ne ho yie ama oman Ghana aboka eno ano no wa use public office for private gains entino ya de a sesi aye kasai no eye de a eno nti na o hwehwe no na ode ache no na ye de oto Interpol no so a red alert no so a insunsanso no eye den ya say ya do to Interpol red notice ana red alert no so a won sunsanso bebre e de ma wo nipa na ya ye wo saa no de din kan esi wakwantuo ho kwan for example amanya oka Interpol ho no se wo saa man no bi so a wo nante ekura beye wo den efi se gisa wo tetetete wan tetetete na upia ye bechew ebi te se oko ba bi te se hotel ye bechew oko bank uko yisika ye bechew oko airport ye bechew saa aman no bebre no hotel fo nyina se ye do to Interpol red alert no so a oko saa hotel ho kra se oko pe ba bia da ombeka se dan ni ho enti ema wonante ye den ema ho kyere wa nkasa animguase ne neme ewom no edoso baabi wo ho a ye betima freeze wa account enti owura Ken Oforiata se o bank account e wo abruchire aman no a oka Interpol ho no se o bank account wo ho a ote abruchire sesi ai otumi yisika efiri mu a enam se ye de na to red alert so nti no Interpol do on sabeto so bank ne de on sabeto so ontumi nkomu na wakwa yisika enti no ya de a ha adwen afei Interpol no wo ho ma wona wadi bone enti wo ya abonefo na ye de wo moto so enti ye de okoto so a wanimonyam ene udimpa sei ya se no poto enti OSP di owura Ken Oforiata atosue eba no reputational damage a oman Ghana mu wanya bi international amanone wanya bi ni nyina ne se kire se ye hwehwe no wadi bone e de tia ne man na wadwane na ye hwehwe no saa na kire afei ekoba ne saa ema enkita hodie ekoso te se da me di kankan ye kye no pe ya kye na wie no eno ane se ye befre ya ye nhyehyeye na ye de na si adupremu na ye de no aba ewo ho enom na obi bebi sase ye de na to red alert so no eno ano no ana enye eno ano no enso ho a yewura Ken Oforiata OSP na de na to red alert so se opa obema na lawyer for a challenge red alert na ye de na to so no obetumi akọ challenge emramu ewo Ghana ha enom na se odi bema afei na che se ya makwan se yenyi no OSP enhwe na onyi no enfri red alert no eso enti no so feel say o magu nanim ase ewo kwan bi so say ye de ne to red alert so a obetumi afa emra kwan so aka say yenyi no enfri red alert no eso eno no eyemra ontumfa wa no hunu ene be kwa akoka say ye de me ato red alert so enti no munyimi mfiri so ewo say okosamane na fe nsamane no mu asem die bam obi a kire ne de but the question is minim de say emra be ma kwan say na lawyer for no nko a ene be kwa akogina madi ama na say e be hia ono a in person eno de asat now minim mi bisasa rhetorical question no if he say nasem ya ye declare no ho wanted na lawyer for say enkrata na asem bisa bia no ombetuma yi ano de ama no OSP said that ohia owura Ken Oforiata no esese wo kire no
first ti OSP asem no nyina no OSP say odi kan kyere owura Kenoforiata na se obedam a wadamu be nansa bi odamu sa be nansa no a na afi ya bone kon adu ana se ya ma ne bail se ko ye hwehwe asem no mu dia OSP pa no enye hwe dia all pa no se wo se Kenoforiata ba na okyere no ede no tom okyere no de no tom wi a na afi akyere ya ma ne bail eno ano no dia all pa no eno ni bebrebe Interpol nene keka ho no ni nyina ha na eba bewie efi se OSP adwuma ye fo ne OSP no wo mo kyerem se amanfo bi kan se yeni nasam in absentia yeni nasam ne se oni ho yeni asam no wo nachi odi fo kora ye mfa no ntom honhom mu ye mfa no ntom kopem se ye benya ono ankasa ni nipadua akye no nanso onye ne sa efi se sese yi no se wodi kan kye no na obo ne kwa adu ansa na onkyere no na omo ne kwa adu a ontumi nko enkodi nasam ene na amanfo bi ka se ndia wonkyere no omo ne kwa adu enti wontumi nka se waye boni se ya eba ne se ya oda Interpol red alert eno so ye asema Ghana for ebisa ntiken anopei adesua kakra fa yewura Ken Ofori ata eho a yede eba ye no enie ma yentum nika na ye motaw yenko idwaso emra yeba yebeba abepon ene anopei 21st Kenneth for frefre say anopei watena se doctor ne nurse Angela Mo ne ne keka ho wo mo nyina ebo adwuma anopei wo sebra na beje eye wapomuden wo sayade bia enkanka ni ntinemu yade sciatica no osa papa minds adwuma yi wakoye bi wabre ohunama gene afei okon kase wabati eye oya usisi ne nyina ya oya afei driver for motena seche dwamu mai maame motena wiam so saa no pakopema nwumre obeba fie na ohunama gene pedakoro na 21st clinic na yenko twetwen ye twetwen wa eno ene de abroni kase massage no yebe massage ni padua no ama ohun asisi ohun so ebio obeka se oni padua no krafe na ya bɔ no foforo mu bejo fom ama bibia aye kama 0540311311 0540311311 na ye call center number na wafre 15 branches na nyina edo beko ho enom 21st clinic sciatica expert if he says sciatica yaresa no ye na ye hwehwe hunu ye na ye wo hu nuro Ghana na bibire mu asese de ye na ye wo hu nuro enti wadaroma abra na ye hwew Isaaco Enterprise frefro say ma honye hanatum ni kabra ebeboaw ama obibia aye enkan kro Isaaco say eba no ka ho enema oni nyina bi ne ebema ka no ate apo ebebo ho ban ne ebema ka no aye bibia kama ede amawo o say oba ubenya ka ufa ahodo anka mu Android tape no ebi wo ho enom ekoba no 5 to 50 ton hydraulic jack no so a oni nyina bi original seat cover original car carpet no windshield wipers no 9 to 21 battery no plate no oni nyina ebi ewo ho car no so udisi awiem ensuo bɔ no ni nyina o paade ade be kuru ho akata ho da bia na o car no ne color no paint no eda so ye mono sochen a ni nyina beko Isaaco Enterprise obetime abo air fresher na wo pa obenya bia ma car be hwehwehwam extinguisher so no wo so nya bi to car mu car no engine obebo ho ban na ache ede amount edede bia mamu a eno uhia engine oil papa engine oil no total wo ho shell wo ho na seahorse enso wo ho enum Takwa Bogoso Junction yane Mobic filling station ADEA nimhwe 0344 111153 0344 111153 na wafre wo mo ene wono edinkita ho a ebetime aboa internet services ewo Ghana sesia ebo adwuma Starlink internet services sa internet we no ewo speed na enten koda ewiemu ensuo mu anadwo anytime
ɛyɛ 24/7 egyina so bɔ adwuma nkasa na ɛyɛ network bi a betin de ho ato so ɛyɛ ma wo fie office event center business places ahodo nyinaa afi mo amuyi movies a ɛwɔ meamea no game center ahodo no mo nyinaa munya bi a ɛbɛboa mo video calls na apɛsa wo yɛ ɛne de ɛkeka ho Starlink internet no ɛbɛboa pa wo yɛ ɛyɛ wo streaming programs ahodo chese wo ta ko Facebook TikTok wo yɛ videos ne ɛkeka ho hwɛ nkrofo videos ne nyinaa de a we ebetime aboa ama bibia etume akonkan anope obefrɛ 0500 050 853 0500 050 853 ofrɛ pɛ udem yɛbɛba bɛyɛ installation no bi ɛde ama ɛboɔ na obetua no so de ketua bi ɛntenkɔ bosomene so ya pɛ na watua o subscription no o renew a ɛno ano no udem you are good to go ɛbɛboa wo Isaac Hardwares ɛyɛ baabi a yɛtɔ adansie ho nneɛma wɔsɛ yɛnka wo sɛ nyame nhyira ne na me adom nyame abasa ɛwɔ ne so nti wotɔ adansie ho nneɛma wɔ ne nkyɛn a wobɛsi dan no awie wanya wo plot a kɔtɔ nneɛma no nyinaa aka ɛwɔ Isaac Hardwares yɛwɔ nneɛma ɛte sɛ blocks apapapa ya de quarry dust na atwa cement wom ti ne ho den utumi de si abrosan na dan bia na do de bodan so mason for nema headpans bande wires pickers ne ne keka ho eba ne paint nso a ubenya quality paint ankasa ye estimate at the mount o share dynasty flow level ya be ne estimate sanso na o share otoso a ya be estimate udru lentil ya be estimate o boso a ya be estimate na ya de amount se be ya bibia ebetume akonkan na enema nyina awie peye ewo ho eno ntino yenhye eno ensom o se yenka wo se enei se oto nema wo yenchen so a yankasa ye de begu ka mu akwakojaw sa adwadie nhyehyɛ wei eno ne ma ye edikanfo yeseso bi ni eye takwa ne ne nkwa ado ha ba bia enti yesraw ba bibia wo bia bomode ase o to adansie ho nema de a eye Isaac Hardwares ena ade wani ebekere ye wo Ike City Aboso Road ye ben Akowia Hotel wadaroma freyen 0550 251 600 0550 251 600 ofra yempe yebejo so na ye no atu anamom afi yebeda DJ Ken ase oka ho pa ena ote yenka ewo social media platform ahodo nyina so YouTube no SOMPA 101.1 FM ena Facebook no so sada SOMPA 101.1 FM misro diachi jawadwen chere na fe like ye page no ye de video bi ato ho a wona obedi kan ehunu na fe nso wabeka abusua no ho SOMPA abusua de emu ye de misro SOMPA abusua emu ye de ndifo aho begim na ebeboa ama nema nyina akonkan ede ama yegususu a ye kaka wo se SOMPA nkomo ya ade a ebeba so enti se wo case bi bema bi bu kwase a oba bi bu kwase a sebe obi sisiw ewo kwan bia so ubetin de aba SOMPA nkomo ubetima aba ha aba register wo case o register wo case na SOMPA nkomo for no eba ye be di asem no ewo ha ya afidie so na ko TV so na obia hunu bi wiase afa na nyina enti no SOMPA nkomo eba eye TARKWA 101.1 FM SOMPA nkomo eba TARKWA 101.1 FM enti o case ya ubetima di kambra na be register case no to ho na yemfa ensomo se be ya bibia ebetime akonkan. On that note, abusuafo aha ena yedo esie nyame eye adoma ebeboa ama yetume akọ yenim ewa ha enum. Okay. Yera Isaac Obo oye driving instructor was sending a message or says SOMPA FM
ema akatua po yɛda ase bebree sɛde also wo som krofo kyerɛ wo mo kaaka ene ne yɛkeka ho no nyame enhyira wo so bebree well yɛde usi nyame yɛ adom a yɛbɛsan aba abɛtoa so message I ba no pɛ ne sɛ the tables will turn enti ene ɛna yɛsrewa ɛma waba mu ene na yɛdi watam enka wano aduro ene na yɛkasa tiawo enye ho bɔne wona ne wo sere wo wona o kasa tiawo no ɔkyena ɔmbɛyɛ wadansefo wo ma na bɛkɔ abɔnten akɔdi hu adanse sɛ abrabɔ na sesa ɔde fɛde yɛbɛba wanim aba bebisa wo sɛ na ɛba ne sɛn ɛna waduru ba bia waduri we ne nea awurade timi yɛ eni nipa no asamachi ɛnkɔyɛ wo ho bɔne na emere ebetimi adane the tables will turn ene na wusu ɔkyena unsu biem abusuafo yɛde wo asi nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛba abedi enkomo ɔkyena yɛbɛkasa ɛde afa resettlement ɛho yɛbɛsua mu ade minds adwuma wɔ ha communities bebree ɛwɔ hɔ a yɛbɛ resettle mo na yɛ resettle mo a enhyehyɛ yɛbɛ ne wom san hyehyɛ no ɔkyena yɛba bedi mu nkomo sa wo so wakɔ mu na ensisie bi ene nhyehyɛ no bɔ ebra a ɔkyena wobɛfrɛ mpanimfo bɛtena ase yɛbɛdɔ saa nsɛm nyinaa emu esukɔ enti yɛnhyɛ ɛno enso on that note yɛde wasi nyame nhyira wo ɔnhwɛ wo so na ho amasɛm na ɔnte nanim enkyerɛw good morning